Hlapa, and then Nnedi a re potso ke hore ho jwang ho hloka motho. Ai batho ba hle ba re ba batho ba rata ho etsa ditaba le mo di leng siko. Nnedi mara wena o tla jwa mararo a re potso ke hore ho jwang ho hloka motho. Hey, guys, network ya right. Network ya right. Boitshepo re moruti wa ka, you are dancing now. Yes, I'm listening. Bagadi a re dutse le manyana. Ke dutse re le bana. Life is unfair. Motho a reng re dutse re le bana le ke la mmona mo tle jwang. Dr. Marato hle se la tshwalo o bua ha bohloko jwa madume Dr. Novi nna ke hlape today pula yana nna ke hlape ore ha ke hlape today pula yana awe sehle ka nnete guys network ka right mara drama queen le wena o teng ke a bona hlomana rona dumela Dr. Novi ke Candy ebile ke re ke hlatswe wa shini sefapa ahora ga di a skisi hle ka neta skis mamello a re dumela Dr. Novi guys le ntse le etsang buang le nna hle le dutse le bo mang le etsa eng. How was your day? Thank you so much to be part of the club and the family. A right network. Okay, dumela Dr. Novi Kintabi. Or a sharp. No, sharp guys. Guys, I talk to hanya ni fela le njetse before to kena topic. Also lovely with o tla re thola pele. Also lovely with not like kena ka ntho. Ka phone. O tla re kena ka phone. Vanessa Colombia le nna ke le shebile hlebana la ilmo e hlele ka di fester ka net yo ka Facebook le ka Facebook ke le bona Johnny di Chabe Candy Palesa ke le bone ka ofana ka topic of the day please re tlo tla ya na topic of the day ne ke batla fela ro ke utlwentse le etsa ona le motho a le butsitseng ho jwa go hloka motho ona le motho a le butsitseng hore ho jwa go hloka motho a re potso e ntse e o nka botsa re putse precious mokgotsi wa ka mokgotsi wa me scavenger yo bitso le thata jwang molotsi so motho le butsitsa re ho jwa go hloka motho nna kopa hleng ke tlwelo a raba potso tse thata ntompola ile re a re potso yemi ere ho jwang go hloka motho ke shona botsa lona ka nnete a raba mono ro jwang go hloka motho a re bueng mona amgana ma ku jene hle mona pele re tla kena topic mogotsi ka mono bo kena ke le hopotse hlabana monos amgana wam kena mogotsi ka hle mona ku dumedisa mon ko hopotse ma mono nke le temos re na le topic guys re na le topic but before ya topicing a ke le jetse le khotsi John today mnate kena nhlabana kena mono kena mono o kae jwale mono o kae ka bona feta jwale ka le doda hey guys ona le ntwe ene re se ba ka yona le Moloi Dr. Moloi ne ampotsa ka taba ya Limpopo boy ke bona jwang Limpopo boy Limpopo boy o ntse di tsuke ai basadi ba nyetseng ai le ridia boy ke ba ya bone ntwe ya Limpopo boy entse nye trend hi Ntabi we born Ntabi Limpopo boy
Limpopo boy, I Limpopo boy went to go to that. Le mosadi wa motho, ba hlaile life in that. Itse, anaconda ya Limpopo boy, itse. Mushimana no pushite man. What's that? Lindy were my favorite. You're in bed with my husband. You're actually in the scalar blow. I was waking today because the electricity come. He has to work. Okay. Lunala Musa. Hey guys. Hi. Limpopo boy. Umunatile ausiane ya nyetsu mosadi wa motho. Abakbetile ke ba shapa video ngwana ka ba hlaga ba entseje. Ausiane e tshwere jwala ka lela la kgomo. Ausiane e fudu a e tshwara eng. Kanama. Angazo. Shima kanama ntate bo shimano jile kanama. Oracle, our Pastor November, I'm serious. Connect me with one woman. Retatari bua he. Retatari bua mkhotso ka retatari ro connect no. Yeah? But what's man na? If Pito Shabalala mkhotso ka what's man na? There's one thing you took yona. That whole thing. Before talking at Tabinsaka. The sheriff. Course, live free and a Pilarunamo Oracle of God, Lee Colombia. Se live free and a Clara Lisa Mela Kerufutuma. Yes, Nikki. Kebera dibata we could young one is Kerwat's man na Pito we born in Tabani Limpopo boy, we born in it. Now Capello in Kire Hamar Basadi about CB Hubu Shoka Kakamwa protect. Kishebile the videos are high Kisho Monna. Kisho ki monna ya mungile ne kisho ki monna ntsenga mo shoot because the lady ka re ke motho content eno hlaisa dituno eno na le dituno tsentle ne na le dipono tsentle o swateng na le dipono tsentle o na le figure rentle ene jala ke mo sheba ihle o rata o hlaisa bo hona ka morao ka mona engelene ka morao ka mona ka Facebook nke le shebile bontle le dintle ke le shebile dintle ka ofela le kendi ke le shebile now urata content now you can see munna haike na mushutane most of the time you can see ke munna mushutane because mabare allegedly I ke monyane dithontse ke re nna ke monyane but ndeng ba tla yona ke hore guys basadi le hloka protect watsa ka motino basadi ba tsere motino o gona o se jusa monna jwang se fapang sa ntate modimo umnxibo motino o gona o se jusa monna ka sehloho basadi le hloka protect ene ka bo madimabi when really protect sometimes re baby skatina jwalo skaitsa che basadi sometimes I understand in turn why really protect or baby skatina jwalo akirata utine jwalo akirata utina so I think now it's one of the things healing ta senior relationship ya ne aka ya mutana nenga pakile ya la mona mutano aka na pakile mos le no la pakile ni le Pakistani ni le paki
e se ke ka re le re controller athi la re protect. Thank you no tsokolo ke no tsokolo. Thank you ge Mr. Tino wow ne because ke hopola somewhere ne really montse re tša le morutong so motho ka ba ema a re wa tsamaya lo reka ona ya ka spa so a re sia ka mo di morutele ke dutsile ha e sala shebile motho ka dibonong tše a mo shebile dibonong gore that guy ona le betso re ke dutsile yena is libel a shebile motho ka dibonong tsa hang but I was not irritated because I can understand why this guy a shebile motho ka morago. And then ke hopola really somewhere different things tse dintsa ka so hantse re dutse mo ne re le mahungra so motho ka o eme ka maoto ka nako so this guy e mongwe ke mo tsebang so motho ka ha kena una kena ka shop ya power ya mahungra so this guy mthako mongwe ke mo tsebang o emetše o re ka mora motho yona wa ka o re hell ngam wa bona o re hell ngamo o re nofi ngamo ene ka nako tseo this lady nna ke monka serious ke monka as a wife because ne sentse re dula sam ke ane ne sentse ke dula le ene ne sentse ke mo tshuzitse ke mo hlaisitse le ho lona mo so the guy e ke dutseng le yena o re hell e ka reng ka moetso wa fetša o re wa fetša ne ke tsofa ho etsa the way ne ana etsa ka teng because ke tsaba TikTok e tla re fa this restriction the guy wa fetša o re ha se nka mo so now ka tsatsile hape ke wimpe ke dutse hona le this guy ke friend ya ka ana le TV ya Free State TV mona Bloemfontein so re dutse ka ofela ra ja so motho ka wa kena then a qetle o kena ha tswa ntate ke dutse le ke a shebile motho na ka radio ka dibono because that guy that lady na pakile ka mora and ne ra teenage jwalo na hlaha dibono tsena ne di hlang so ke be ke ro motho ka ke ra tsaba ke bolela o bona motino as much lona le nka hanyana mare motino sometimes wa redefine motino indlela sinqeba ngayo kana go tsene motino wa redefine a ke tselo ke English right ke right ne sabala la ntse nga English ke yo lona le ntina yona nthe yes Dr. Rim go tsaka yes Marizo motino wa redefine hore who are you kere because wa bona now o tinne so nna ko bona as a wife mare ba gotsi ba ka ba bona as a girlfriend wa bona kere nna ko bona as a wife that is why ke dulang le wena that is why ke phelang le wena and I chose you to be my wife ke batla o nya kere but now tsela o tinang ka yona when ke tsamaya le wena ba gotsi ba ka they don't see a wife ba bona a girlfriend and now ho tshwantse ke ba thibe because now when re le majita re qoqa how tsamaya le girlfriend siyakuncoma hasingwana he mona o tsamaya he doctor o tsamaya le ngwana o fiti jwang because we all know really bontate hore hona le basadi ba majita we all know hore hona le basadi ba majita ka bona le banana ba majita ba o riang ka bona majiteng so when unka mosadi wa ka ponka girlfriend ya bo serious o boya ka yona majite abatine di jini tse motisang abatine di kete tse motisang tse dreng dikuku abatlo mmona jwale ka a wife you are the only one we are not mmona as a wife that lead mari ba khotsi ba batlo mmona jwale because na ke bone mogotsi wa ka a re setse ngwana a re sheba re dutse re bangata so a re ngwana a ema ka maoto a fetcha tsena a re ngwana ngare ena kana go se motho o thingwano nna personal ke monka ile mosadi wa ka that's when ke le ka bona re mare sometimes motino dangerous na be ke bua le motho eno wa ka ene kana go tseng hantse re utlwana ke ro yana mare ke nana be ba tswa tshwantse go o tine ka tsele decent maybe how teenaging a ke re o kwaele dibono o apare dintho tse kwaelang dibono but ka ro ka apara something e fihlang ka hodima dibono stop e fihlang ka hodima dibono
at least wa bona hai motho wa ka ke hopola a re ho nna he ene re utlwana le ena ka nako eo ke hopola a re ho nna ke batla ho mo tshintsa ka nete the way I feel uncomfortable ha tinne ke batla ho mo tshintsa ke be ke re yena ba ka bomadimabe if o tla commitment you need to expect change. One of the things o something even in your mind ke change o tlo tshwanela ho change a ke na bikgetela. It's a must. You are forced to change because now you are now decide to be in a marriage a group batla ho nyala ke re no o tlo tshwanela ho change. So nthe ke batla ho tla o yena again what's about when ke ne ke sheba this guy Limpopo boy I said to myself monna wa man wa Ocean o rekise ka mosadi wa hae. That guy o rekise ka mosadi wa hae. Ntate mthakane monna Ocean ke matshidiso kapa ke Mandelate monna hae ke yana rekise ka mosadi wa straight daylight o yentse for sale. O yentse for sale se fapang sa ntate modimo basadi ke matshidiso thank you because basadi guys basadi le Bible e re basadi ke dipitsa tse fokolang marno vinyala sika dula le nya because Bible e re basadi ke dipitsa tse fokolang guys e really do weekend vessel if it's a wicked vessel you're not to basadi le batla o protectwa if le sa protect yo basadi le ka jwa ka sehlohleng yo basadi ka mogole le wiki ka te yo kere ke mane hlola ke ba jwetsa kere ke lona le wiki ampe lona basadi that is why most of the time basadi they don't laugh they just baba attracted to something and then ba fall in love with something but they don't love a person gore hunka mo wanda te modimo mosadi aure weak a vessel ke yona ntho hunka mo wanda te modimo basadi ba o rate gore a o rate as a husband those kuthathi grace ka hunka grace anda te modimo motho a o rate as a wife I mean as a husband lona mpile swaka mpilona le swak basadi that is why rona banna we all know le batla utlwa eng basadi re a di tseba le nna ke dutse mona I know hore basadi ba batla utlwa eng and when o batla o ba kalama ha monate o sebedisa dintho tseno ha di ngata mqina hlala ha di ngata nix ke di count ka pelenyana ke tlo kena topicing ke di count yo basadi khelona ai lona hle very easy basadi ba easy ke di count he ma le ke di count ya pele basadi ba batla validation ya pele validation yoqala when umujwetsa or umutle ai ke aka a se chelete no you cannot come ka chelete mosading ditloa number 1 validation basadi ba batla umu validate umujwetsa baby you ngwana rona yo ausiaka you look beautiful that is the first intro. That is the first intro. First intro pizzo validation leshano kore babaka the first thing how batla wina mosadi whether kopana le na car washing whether kopana le na straton kopana le na lifting kapana once o ka qala ka mo validate our baby you look auswaka you look so beautiful. Yes, Mantina. Entendo. La comedy. Ubuamete. Monoko kwate skite o kena mkhotso aka ko hopotse my friend. Wantena. So ya pele basadi ba batla validation. That is number 1. Ke mo ya hanonto. Validation.
but once o ka re ha o mo qala motho intro fela ya ho bomonqoma umncome admire o jwang o qetile ene ka nako tseo motho ya batlang validation guys o tswa spilling o itshebile spilling o ipone o motle wa tseba hore o motle o tinne smart wa tseba hore o tinne smart o zibonile o ipone ne mari believe me ha kholwa ka kholwa abadumeli. That is why ba hloka validation, because even if I am spilling I itshebile and then about mira o bo mo jwetsa hore umhle a jwetsa ke mira mara dumeli akaxoxe akakholwa. That is why especially when I le monna wena o le mosadi le be le lwana le monna le sa utlwana mhlomo le sa buisana, then wena o le monna o bo sa mo validate o bo sa mo jwetsa hore o motle aba kopana le motho ya mo jwetsang hore o motle kantle wena monna ha yo sa mo jwetsa ka le boyfriend yayo o ngamxelelang ukuthi mhle ku jwetsa nnete o tlo motho ya na mo jwetsang hore o motle, that person ya mo jwetsang hore o motle, I'm telling you o lo fall in love le motho o lo fall in love le motho. That is why basadi ba weak ya bohloko ke number 1 validation. Ntho etsa hore basadi ba jwe ka sehlo ya pele ke validation. And that is why today le the way ba tenang ka teng they want ba funungonya ba batla ho praise. That is why la ba tena kore everything e ba yetsa ho praise. That is why every time la ba tena le di weave tsena tse kana le di makeup tsena kana, all these efforts ba batla ho praise. And ona monna tlo praise mahala, ha ona monna tlo praise mahala. Hi ke validation ya bobedi ne tlotla o yona ntate compliments ke ya bobedi ba batla compliments. Ya boraro agree basadi una ba bang ba hloile dintho tse itseng ka bona mara satana ba pala ka ruri a se topic ya ka today man ke mpa ke share fela before tlo kana topic ya ka basadi ona le ena agree basadi una ntse basadi rati most of the time ka bona ne. Now when umu praise let's say agree ba bang ba no nnenya bona ba chabi ba no nne, some of them boholo ba bona ba rati di body tsa bona aba ba kebile. Now when umu praise o yetsa ka o bua positive ka ntho yena ya sa e batli ena ha batle body ya hae ha batle mokhaba wa hae, then o bo re sasa a uswa ka o motho you are so beautiful, you are so beautiful, wow you are beautiful kore ho yena o fila gore jalo o bua ntho e ka rekelello mare e seng nete. Hi guys ke kopa le nkutlo o bua ntho o mo acknowledge ka ntho e ka rekelello ya hae aba thabela hobane o bua ntho ana le yona ka rekelello mare e seng nete. O mo praise abi ka tsheka rekele. That is why re gona basadi ba gona go bapalwa so easy a basadi lona le bapalwa easy ba lona o mo praise ka ntho o bua ntho ka rekele or you look beautiful sometimes yo ke gainile, so I feel like I don't like my body because I've gained a lot nowadays. Oh no, you are beautiful, you are beautiful. I'm telling you, o tlo bula la pelo, o santsa bula pelo for wena, o tlo I bula pelo hle o tlo delete. I can't show you my favorite. No, I can't show you my favorite. Delete ya ahle miska tu atse ba ke le rata yo nna ke batle Mexico lona.
So, and then ke tseding he tseo ke tse ke validation le compliments le ratuwa. Number 3, ne basadi they can love something yes in your high aba fola in love le ntho e seng ya hae abare I like runa at least re fola in love le di bono tsa lona le di cafe tsa lona because ke tsa hao tseo lona le gona fola in love le dintho tse iseng tsa rona ne no ibile ke beile Roman le ke ka ya mono before ke tla fihla mamorao ke batla re bontsha basadi ke batho ba wiki jwang. Then bana ke kopa qetela yena kre ke itse ba shabinyana bana ba banga ba batli body tsa bona so ha o fihla o yana o fihla mo jwetsa hore o smart o admire body hai o tlo bulela pele. Now le bana ba ntho bana ba bo Virgin Active bana ba bo Virgin Active jwale bona ba kotsi bana ba bo Virgin Active jwale bona ibile ba rata akre ba rata yo bona ba wesa kre because ba bo Virgin Active akre bona ba wesa ba tseba hore ba smart ne la ba tine di tight ba tseba hore ba smart if atine that ntho le bitsana di tight tsa bona di ba tshwere e hlaitse ku tsena di bono tsa di rope tsa di le smart ba tseba hore ba smart but that thing ya validation when mo admire ka beauty yo because you are not to ba isebeletsang ke yona ntho ba sebeletsang ke yona ntho ba sebeletsang so of come admire ka yona o mo jwetsa hore wow you have a beautiful body wow kore mo qetile intse go tlela kae tabenyane ya validation and motho wa tseba rona le body smart but the same body o batla with that validation compliments compliment o qetile o tlo o kana hana go ntsetsa ba lekela kopana le yena khatla pele and then o kopana khatla bobedi la bro o tlo thola di number o tlo di thola even if khatla pele aka ba stubborn but a lekela kopana khatla bobedi o ntse mo admire o etsa jwang o tlo fall to that trap ke then enwe ke na enwe ya lona I will forever stay single. Peter want to sana. Peter want di tseba hle. Peter want di tseba. Ene ka ru rida kelelo yaka. E ka ru rida kelelo yaka. Hore ye nngwe ke attention. Ne kere ke tlo bua ka yona attention or ba rata attention. Wena ka mo fa attention. It's a fake attention kapa eng o tlo fola in love le fake attention ke yona o tla e batla then ya bobedi he jwale ha o qetile ntho ba e rata hape engwe hape akere hore na mo fa fake attention o tlo fola in love le wena when I give fake attention ma o tlo fola in love le yona I'm telling you and akere bile re gona ba re bolela le re ba rata eng o fumana ba re qoqela motho a se aware ora le data fela ka palentse le qoqa fela motho ba santsa o bolela sho nna ke rata you know I love attention ke rata good morning you know ke rata good morning at least before you sleep you must say good morning I mean good night before you sleep ke rata le good morning no wow sorry amamela o rata attention o rata good morning good night o rata eng re dula hona mono ntho tsone ka fela re tlo di etsa re a tseba hore entle ke tsona ntho tse di ratang re a tseba engwe ke ena hore he jwale hlaha he o na le tšhelete hore na o hlaha e kare o na le tšhelete solanka vela ya bo 4 kapa ya bo 5 imali hlaha hore na una le yona tšhelete kapa hiyo as long o ka hlaha e ka romani market hai hlaha e ka re una le tšhelete that is why today basadi they will always fall in love le motho ka baka la koloi ya hae ha ba batlole o tseba hore wa ikolota kapa ke ya AVC o hirile kapa ke ya hlaha
e ka rona le tšhelete o tla ja kuku o sa ke kuku mntana o tla ja kuku ka monate jwang tla e o tla e ja o bo o etse ka teaspeaks o tla ja gore o bo o zivungule hayi basadi lena le hlotse hle hayi hlahe ka rona le tšhelete gore na e teng kapa eo o tla ja kukuru o boetse tje o etse teaspeaks o tla ja kuku wa hlahe ka rona le tšhelete gore na e teng wa hlaha ka tšhelete kapa wa hlaha e ka rona le yona o tla ja kukuru o boetsetse kore o e ntshe menong e le gore e dutse menong kuku o e jele gore e dule nna kuku tla ja dikuku tsa that is why most of the time bajwa le ntshware lo bua Sotho ke la tswa TikTok a batla English TikTok a batla English guys le mpe le ntshware le ke a le kopa se ke la re ke santse ke le ruti ke phuluswa hampe matsatsi hlaha kere ke kopa le nkutlwe motho ko mo akele wena ntho mothale o kentse di overall tsa Eskom o bua nnete bona sefapano motho ko mong ke a mmotsa gore wa sebetsa re ka wa sheng gore no a sebetsa kere o tenne jwale ka batho bana ba dintho ba di Eskom mo ba bokae o tenne di rifi tsena tsa dintho kana ke ding dieta tsa dintho kana ke ding ke tla re ke na le tsona mo se ba tsamaya ke sa re ke na le tsona o kentse boots onka gore na jwang ya safe boots ha o qetile cat ya ke o kentse cat o bore jean onka o bore ntho kana ke le yona ke na le yona ntho ni kore e ka re electric engineer ngwana ka e ka re ntho e ka re o sebe o na le company ya di-siteng e ka re ha o qetile o bo re yona no ntse re le busy siteng kwana reaction ke yona ai lona basadi ai guys reflector ke yona o bo apara ntho eo reflector o bo re reflector ka odimo ne o bo re ka boots o bo re ka dide ha o qetile ai o tla ja kuku o fihlela o iketsa tshela o tla ja kuku o fihlela o entsha menong tshela e batla teaspeaks o ruintshe sefapano ke le sherela fela gore basadi I understand why basadi re tshwantse re le protect guys ke a le kopa sefapano dumelang banna ba lona ba le protect le week o ba bone ya o qetela he ai nna qetile hleng guys nempa ke le sherela fela gore basadi why Limpopo boy nna ke utlwisa bothata ba yo boy why anathile o siane ka sehloho monna o siane o rekise ka mosadi wa o siane o na le dibono tse ntle ene monna o hlola mo shuta ka morao a mo shuta tje
ka morao o se na shika tsamaya ka dibono tsa etse smart ntate basadi ba rata o thetswa that is why pitso ke reng ntate what's my hair ntako mo wa njwetsa renovi ka makhufe re hira dinto diviano ke diviano dikhumbitse ke diviano ke diviano a re hira diviano ka makhufe ha re batla o ja kuku re tlo re hira diviano hlaha o tsamaya ka viano a ba tlo botsa o lore ke ya hao kapa se ya hao hlaha o tsamaya ka V class hlaha o tsamaya ka V class a ba zukubuza noba ngeyakho kanye aso yakho solanka o tsamaya ka V class fela and then o apere ntho o apere ntho Khodi kapa ke khodi are doctor, can I please donate stationery pens on my foundation or necessary and needs only stationery re tla bua so guys ke tsona dintho tsene ke fela ke le jwetse lona basadi why le tshwantse le protect if le sa protect basadi le ka itshelo ha bonolo hampe ene ka bomadimabe basadi hona jwale ba kgona ho itshelo ha ka bonolo ha bohloko ene ka bomadimabe the sad part gore ba bang ba lona the way le na le di body tse ntle ka teng le di display yang ka teng sometimes se bile di etsa gore batho ba etse jwang gore ba bang ba lona re qeteletse le sa tsebo gore batho ba tlang ho lona ba le rata kapa ba tlileng ditonong tseno tsa lona dibonong tseno tsa lona ke bomang because le di display ka sehloho le di display ka sehloho guys ka sehloho le di beya ka ntle and that is why jwale basadi le wetseng tripping yena gore le iphumane le freewa ka mona le robalwa ka mona le etsa jwang ka nnete ke ona mantswe a ka go qetela gore le hloka a protection jwale when you are only married o nyetse ne let's say you are married, you are a married man how hlaha basading o santse o re I'm married but ya pele o santse o you are not married ke ya pele ya pele o santse o you are not married ne ke le shanela pele and then na hana kwentse tsamaya o tlo mo jwetsa gore you are married mare the reason why ona sa mo bolella kgetlo pele it was because of some issues, you know. I didn't know that or I'm still married or not because nale mosadi ane re alwana we are not happy bile re alwana o tla utlwa jwale hai ha o ka re basadi ha o ka re ho yena nna le mosadi wa ka we are not happy re tlo arohana ba bula tje bula maoto ka re ke di aerial tsa TV tsa le tsa pele di TV tsa le tsa pele tsa di aerial tsa pele worry nna le my wife we are not happy, we are fighting and I'm in a process of divorce yo we are sleeping in a different kamur. Kidi kamur. We are sleeping in a different bedroom. Or you know, ke batla mo divorce mara moarit ka bana baka, you know, bana baka ke hodisitswe ke a single parent. I don't want my kids to grow in a environment that is yo I never studied in yo I stand
Hi. I corner. Kiona make fella ke tsona dintho tseo ke mone. Thank you guys ka di gift. Thank you sis. Ka net ke tsona. How ka re? We are not happy le mosadi wa ka. We are not happy. That woman can say divorce. I don't know why the lawyer Rasaka di delay ya ka divorce here. I kupona metsi show guys. I kuparne me. Somebody una buinte mo TikTok mona are musadi o mo rekela koloi. Then o qeta mo rekela koloi. And then abathola panchara abatlo thuswa ke pitso tlo mo thusa ka panchara aka fola in love le pitso ka sehlo that is why baruti basadi ba rata di mazele o be le difuba o nkge perfume o tine smart o nkge monate o tlo batlo hlanya kwena batlo unka they don't care wena dintho tseno o di reketswe ke mosadi wa hao wena o tsebe direkwa ka batlo unka so ke tsona dintho tsene ke re nna I feel like basadi ba tshwantse ba protect o bua net se fa ba basadi ba tshwantse ba protect ka net allow banna ba lona le protector but not or abe controlling mare a ke tsenga ihlalosa jwa mare le hloko protector batho ba basadi se fa pa because ba bang ba lona net is bill ha se le hore batho ba tla batho ba tlang ho lona ha se le hore batho ba tlang ho lona ka nnete ke batho ba le ratang batho ba bang ba itlelang ho lona ke batho ba tlo leja ba tlelang fela dibonong tsena tsa tse kgolo di tight skirting tsena tsa tso di tinneng ka nnete ke bua nnete there was a lady a kileng a bina Makhufeng tje Masibotsana ku tete tshale jwa mogotsi wa ka mara there was a lady a neng a bina Makhufeng hey modimo wa Israel that lady a bina Makhufeng ane ke ile Makhufeng ka tsatsi le leng ke mo shebile tje a tinne skete se sentje chu Kare re dutse le majita mona re dutse mona ntse re hela ngwana no fit because the only thing that comes ho runa bontate wena le mosadi o le fito tsa mamane se re o hlobodisa tlara se re o robala se sekulala tlara none man knows there are certain clothes she doesn't wear in public. Thank you Ntate Pitso. Thank you mokgotsi wa ka. Ene basadi ba banga ba idumele ntwa ba understanding too. Have I understand the next one or no baby I cannot tell you so have I understand. Have I understand? Thomas, my friend. So this lady Hansabina, guys, ka fela batho ba re ditimo ne re fantasizer ka yena that lady ke re sentse fantasizer le ka yena re tsho hele ngwana na ke ka mothola ha se nga mo yetsa nonsense ngwana no fit ke ha re fantasizer ka yena ha yena Ntsabina ke ntse re fantasizer ka yena le di kere ke mba re yetsa ntho o bona basadi ba tenne dikhete tsa batiseng hore ko re le wena o tse ha o thutse ha lo sebo ko re fumana hore maru o yena o fantasizer ka yena straight o fumana that lady wa ntho aneng a bina ntho ho tika Makhufeng ka kopana le yena ka tsatsi le leng ka kopana le yena Virgin Active ka kopana le yena Virgin Active ha kopa ha change di number wa re fi ka fela ka kopana le yena ra change di number wa re fi na ke tsebo etsa etseng ho itse fi fela and then wa re fi because
when le tekile le be ditono tsa lona ka ntle ha se bohle banna ba tlotlang ho lona ba le rata ha se bohle banna ba tlotlang ho lona ba tlo le rata monna o itse marugwe what marugwe I should forget and I'm actually okay with that utlwang ke di bone no Billy ki bua nnete mogotsi wa ka no ki bua nnete gore basadi ka kre ke ntse ke bua ka taba ya Limpopo boy gore Limpopo boy ke ane o kobollotse mosadi wa motho o monathile ba hla ba trenda ho hlaile dikwai ho hlaile everything jwale ke ba jwetsa kere the reason Limpopo boy a yentseng ntweng le nna ne nka yetsa the way on tate an monna wa mosadi o a rekiseng ka mosadi wa hae teng o rekise ka mosadi wa that guy o rekise ntate o a that guy o rekise ka mosadi wa hae o shita mosadi wa ya mo shita ka dibonong a mo shita tinne mise mo taitileng a etsa jwang that guy o na le right wa Limpopo le nna ke shonka be ke yentse the way o se ana le mfiti ka teng a re keneng topic o se wanto ana bina makufe ne ke kopane le very true hence rona ba bang really careful a re tsebe Miss Ave mpotsa yona it is okay for your male friends date his ex-friend real haye ya ke tsebe ke ana ntene ke re bua ene nna ne ke batla tlo bua ka yona ore pastor lo ana ka boyentse tate le nna ka be ke yentse no without filter. I love the fact that you are not hypocrite. And now when it's I keep on us for I'm not now seeing one too. And Nekimotli just take an opportunity. Renaloba disappointed or Harry Fisher Mono Buffman ki restaurant entle bar dijo tsa teng a di right. Beautiful restaurant maruta regret on soja. Ogila bona o attract di restaurant a wisha barsha restaurant ne yentsa mabona pink ya yellow smart o ra khona dijo tsa mo a ke na straight o regret o so ntse etsa fork and knife ntsore o mpone o mpola e restauranteng ya o regret o ntso jantata ona le tse ding di restaurant o baba mo fana apakile or shakas I want no fit ka pomsadi no fit o tlore o batla o ipona le mo o tlore ke batla o ipona ke le mo antat o tla bontsha re bendisi a pinkosi ya mo le ka odima ha ntso bendisi aphi nkosi yam bendisi aphi ni nkosi yam ne ke aka Kannit Jalitweta Jalitweta ne ke be disappointed tampi mare e lo re se ke fitile jwala ka le dotana because ke engwe ya ditete basadi ba sa itsebeng bohloko gore when re le ka odima ha o tsebe gore ke tlo gutla ka pasa I make my nyala ke tloe nonsense ya mjolo hai o tsmarele ka odimo rentse ke man mo reng ka diqeto jwala ka odimo that is why ke le ka re ho lona ka re
most ya di relationship di qala ka mora mdavas kona relationship di tlo qala so tse di o decide o ntse le ka odimo re o decide o le ka odimo re o mpono mpola a ka mpola ke hey I thought lenyalo guys to go palujeta net even if lenyalo really criticize a little marona to receive evangelic lenyalo ana to receive evangelic lenyalo because baba u decide le ka odima hae bili unto monata answer bua English baby oh baby it's so nice ka pelo unzore o qala o tetetse o decide le ka odima morati wa my favorite person hola ba decide ngre le ka odima bona unto anyolotse maoto ngwana batho abanyolotse maoto ale hodimo mora ale hodimo maoto ale mora unto bua English oh my God. Kala go tseo ka pelo tse ke re o nqete ke rata pina na mulo yere dumela ke a tsamaya ai modimo re thuse re tholeng basadi le banna re ke re phumoleng bana ba go gana sefapa kona mantswe ka o qete that is why inekare thandiwe ngwana rona lenyalo le a favor because you know Ostandio, how do you know hore motho wa o rata and o serious ka wena ke ona tshene re bua ka ona tsatsi la ka shebuleng how do you know that hore motho wa o rata ka bo serious wa bana motho ya hale jola ka relationship le ka relationship both of you le sa nyalana ka pa o sina usanyala how do you know that hore motho wa o rata ka pa o rata guys the good morning le good night le the gift the present tsena tsole di bitsang the love language the present the good morning the in guys dinto tsenda ha di bolele hore se fapane motho wa o rata ka lilondo bon I don't care la le ke la nkwatela vandag ke tlo le qabanya le batho ba lona vandag nna Zenzile November good morning ntotse tsantse le bua ka tsona every day body love language and o tswa ke le ratelang most of the time the love language le discuss ka tsona le before le date le motho that is the sad part le di bohloko ba lona le di discuss le before le o jola le motho le before motho go bala lona sense le discuss the love language what is your love language le rata love language love language le rata love language how guys ke go balungutlo when a person out yet about the good night good morning and then gift baby kureketse kurumeletse a gift dientseng dintho tseno ka o fela tsona ha ona le one eka efana ka assurance or warata but it's just that lona ningabantu abafuna uqhatha na funa na qhala uqhetho ke yakho bana ba banyane ba batla ntho ne thetso ke titi ka ba sistetsa
ntane sena lebese ntane ngwana inyanya nje ntane ibitswa stetsa ibitswa ntone bazalwane nthuze ntle ibitswa titi kapa ibitswa stetsa ne ka Sotho nna ke tseba le stetsa mbe ibitswa nantho stetsa yeah ibitswa stetsa oh ke stetsa thank you so much I get him out to ntone ke stetsa obona stetsa when bana ba batla so spaza batho ba spaza okay batho ba batla batho ba comfort wa bana ngwana halla are he o mo ke yaseka o bana sar umona o mona au pull au tsaraje Tlametse wa tsaba imetsa stetsa se etsa gore motho be comfortable se me etsa gore relax I calm down but the reality of the truth that thing did not change situation ngwana o tla lapile ha ya mo fepa ya etsang and then I think runa ba thobatso because re hotse ka dithetse ke nana that is why re ratang le shano ka se fulu qokiso I think that is why re ratang ho thetswa man I think that is why re ratang ho thetswa. Now here is the problem. One, I can send you a good morning because I have time, not because of Kitsila on my way to send and sending a good morning. Ngadi senda dilitree, ngadi senda la tsona dilitree because I have time. Ibile haunko se hore ke tsetse nyaka for me to say good morning. Good morning, baby. Today I have a busy day. I'm going to have a busy day. Utsibe sense go tlotsa tseleng. Ha ke ba tlo tontina. Ha ke ba tlo le ruba tla. Motho hlabe ka good morning. Ha qetile about today I'm going to have a busy day. What's my worry? Why are today I'm going to have a busy day? O bolela ho say because ha ba tlo runo tlo motina o batla attention. I'm going to have a hectic day. Thank you, Will English that. Hey, my. Immediately, hey, Mujolo. How is your day today? English. How is your day standing? How is your day standing? To say, how is your day standing today? What I'm going to about my days very hectic. I have a hectic day. How about how is your day going? What about my day is hectic today? Power off. Hi bana ba ka nna ke le khothaletsa re nyalwang e ka re ke jealous e ka re ke jwa so fapa danitlela motabare my day is hectic today. I have a hectic day today and then so I think we'll talk later. O batla go ska ba motina. The good morning, the good afternoon. How is your day? The gift. Number 2, the gift. Sometimes, now, the gift. So another operator song. Agro umblele so love language ya ki the gift. When agro abua love language ya ka ki the gift na ke rata the gift eng. Leona iso when ngwana batla mme a batla ho bapa mme a batla ho cleana ntlo a batla ho sebetsa unka di toy o di fa ngwana ange toy a di fe yona ange toy a di fe ngwana and then ngwana ba ntse ba palo ngwana wa dlala ngwana wa dlala di toy tse
di keepile ngwane no busy so lanka mmaya ntse le busy ka mabaka hae. Sometimes when really far really banna ba le romela di gift kapa ba le fa di gift ba le fa dintho tse etsang hore just hore o motswe ska na tlo motina mona o no thabele hore oh my god how this guy one right out oh Murudu should be the chairman of. So now here's the problem. Actually, to be most ya basadi, the reason why lesa to hunyalwa because batho ba tlang ba le honest ho lona. Wa bona motho re nna ke batla hunyala, I see you as a wife. Wa underestimate motho ya o bona jwale ka mosadi. Fotek o satane ya moloi o tshwantseng a kenye taere molaleng o le qhwega o moloi ya tshwantseng a ke tsebe ro thagitse ro etse ka once o ka hlole wa sukudisa motho ya reng I see you as a wife. Moloi eseng mogotsi wa ka o ngumthakathi wena and ka bomadimabi banna ba jwale ke bana ba le sa batleng ba bona batho bana ba le bona jwale ka di wife ane ba bone nix bana ba le bona jwale ka di wife ane ba bone ha le ba bone nix le ipatla bashimane bana ba le thetsa ba le fa di gift o tlo motho le excited a hlantswa ke hore boyfriend ya ka nrekela di gift ke gore that guy wa nagana o na nreketse perfume ke mangareng ha go reketse perfume ke a rata ke mangareng ha go reketse di gift ke a rata ke mangareng ha go reketse malomo ke a rata because those are the things ke mangareng how rekile titi stetsa o se file ngwana stetsa or a senyanye kuba no thilo mntami ya mnceda ke mangareng ngwana lo wa mothusa mo file stetsa ha o mothusa but umetsa just to be comfortable a lebala tlwele hotel so bomme ba bangata ba batla ho clean ba batla ho sebetsa ba fa bana di toy o fa ngwana di toy ha o le mme o mo fa di toy ngwana ka di toy ke tsena mo fe di popi o mo fe di koloi mo fe di a bapala tsa tsona a tlwele hotel o mo fa di toy so that or a o tlwele so that wena gona ho ntho now lona le batla banna ba le thetsa le batla o thetsuwa le funu qokiso ene le bana ba le thetsa le ba dumela ene le nahana hore ho rekelwa di gift ho rekelwa di eng ke le rato ntho tlo go jetsa ya bobe e nngwe ke when go reke go fa chelete sometimes when go fa chelete that doesn't mean ke o rata go bona jwale ka mosadi wa ka but nka o fa tšhelete to buy attention so that a go batla ke se ka o sokola why rena le di one on one when mothampatala 111 o patala attention when o patala nto uya doctor o patala chelete o patala attention how patala consultation it's an attention it's a ke consultation marke attention kena na rato mo sa rato uya metragadi. Now here's the thing, never think ke go ba lo thusa tsatseng never think when motho o fa chelete motho no rata. There's only this guy ke mo rata mona and that guy I got to go to him. I said to him, this guy will go net. Alabama, they don't mind to pay for fun and fantasy. That guy can go that guy will go net. That guy will net for some. And when you sit down with Sheba Banda Baeta, Banda they can buy, they can spend money for fun. That is about the champagne. It's very expensive.
wena bulisho. Why? Because upatala fun, upatala ntwena enjoyment. When you think that men will rata, you know, upatala ntwena, because most of the time nowadays, guys, people, they don't mind to pay for fun, to have fun. That is what not about to buy Cape Town. That is what not about to buy the vacation. But buy a book, people, they don't mind. That is why I'm not about to buy on the cruise. Motalo cruiser patale 20,000, Motalo cruiser patale 15,000. That is why I'm not about to patale 70,000. Because people, they don't mind to pay for fun. People, they don't mind. When it is not like that person will rata, because people, they don't mind. Number two, when a man I imagine then when what's my baby love language yaka ki traveling, love language yaka ki vacation, love language yaka you umpa picture already. By doing that umpa picture ya hore ki win jwang, you already give me the picture hore jwale ke tlo ja ha bonolo, jwale umpa picture umpile picture. No baby, ke na ke rata traveling, that is my love language. Na love language yaka ki di gifty, love language yaka ki di good money. Bona ngwana, I'm going to do the total beki excel because I am fantasizing ka when se ki imagine ku bone u fiti, ku bone u di bonobono, ku bone di kefe, ku bone u not in the tight, because really sheba. That is why every time when referee and a delay thing, most of the time reading dumbe. Why reading dumbe? Ha reading dumbe lo sheba uru untoyena ye ke batlang ye ke nang le yona ka rakelolo. You the untoya nye ke batlang. Then I fitla ndumbe man ki sheba tsa u fitu etsam sense ke na le fantasy ki sense ko na no ngwana smart to fit in mo na ngwana ron bona ragadi wa ka hle morato wa ka ha o qeta o njetse hore love language ya ha o keng ke qeta ho bona hore o fit, ke qeta ho bona hore o smart, ke qeta ho bona I'm going to do dintho tse njwela ka o di batla, ke tlo di etsa le jwang, ke tlo di etsa be ke excel. That is why le na le banna ba le romellang di tšhelete a so tlo wena a so kopane le wena life maro santsa o betša le nana ba bapala banna bao. Let us be honest. O kila o ratana le motho nje ha le so kopane, le kopane Facebook, le kopane mona, but motho sa o romela tšhelete o santsa patala attention, because it is not always more really fun tšhelete, because really rata we buy attention. Kiaka mo. Kiaka. Repatala attention. Number two, really softener, Banamak. Really softener. Ki softener. Ki really softener. And kitabe ku rekela ku rumela chelete. How some pilidi tone. How some mpi. Ak so uji. Ak so jani. Ak so eti nixilwen. Senze ku rumela baby. Hey, today we're talking about Husani, you don't remember what's back at 5,000 kapa 3,000 here. And two, when I about trouble when our rumella chelete, how rumella chelete, it is not like we safari seat. Una le chelete wa hona. It is not like we lo all out for when. It is not like that person will all out for an wa afford. It is not like that person will all out. Now Luna, when Mutaka to remember 5,000 Arachara baby, go and have fun about what about Halisoko Pani, how someone Usa remember 5,000 Sara baby. Go and have fun. When I that guy, that guy was sometimes it's just a buying fun, the availability. Yeah, now we are buying availability. Availability. Reinforce to avail yourself.
We are forcing you, but not kankane. But ka o fa tšhelete go rumela tšhelete ke so o je lo o ja ke ntse ke tuletse mona le go rumela tšhelete ke re tshwara 5,000 ikeng baby. Go and have fun. Go and eat with girls. Guy, 5,000. Go there wa banana. Una di tlhokomelo. Nalantina. Utla motho mo ke mansele kensa a ke tse bitsa jwang a re pelo jala moon wa e softna pele we builent we etsa ibe soft pelo jala moon we etsa ibe soft ntate tanki lona le tlo foswa ke banna ba le ratang because of dintho tsena tseo ha ke ba tlo re ke bodom tshane ke bodom esele ke bodom dom kop or ke bodom vil or ke bodom ha ke ba tlo ibitsa ke ba tlo ifa lebitso and fully pick up ba tlo ifa lebitso taba yaka next availability when a man of facility sometimes you recover availability. If le re ke le shano ke go pa le botsa potso if le kae ba ka ba thwana ba le fanchelete ba bong ba lona isa la o kala mahango ya qetilo nyametso if ba bong ona ntse o romela di good morning itsa qeta o kala ha sa di etsa di good morning why because the good morning tsa ni se di nnete ona sa di romeli le nnete one lady o tla honna o divorce le monna hae o tla honna this lady o tla honna novi re divorce le monna ka ke okay armar monna ka batla re khutlana ke re okay jole mathata lona lo a solvile no jo matatsingana ke bona o nrekela di gift o etsa eng ke re okay ke re now how do you feel hey jo hai wa tseba ha ke bona ka ro chinchi ke be ke ro yena two things to tshwantse mo di share a ke tsoa metsi ena se wa tshela ka ntonyane e kwalile ke re ho yana this lady ke re wa tseba go jotsa ngwana rona here is the thing number 1 when I rekela di gift ke seo a leng sona o etsa seo a leng sona kapa o etsa because a batla o wina ko ba o iphetha ke re ho yana the first question is go botsang yona ntho ya di gift ke ntho yo a leng yona kapa it's just a something a system or method I was sebedisa just to win you because go just if I say ile ntho is yona if ise motho wa di gift also ha o qeta o khutla ha o sa hlola di bona di gift tseo ha o qeta o khutla ha o sa hlola di bona because ha se seo e a leng sona di gift a sentho ha a sentho ka re ha le ntse di phela sa menentse le motho wa di gift a re no ka re ha ngwana se ke pa se ka bua ka re ke go paska go bua ya bobedi ka re number 2 how do you feel when how do you the problem le dinto but you feel you want to be around that person are make it right next car don't make a choice don't make a decision ya go tlalana le motho because of the gift wa maloba ine ile system yana ke wa kwata guys if listen you don't make a decision because of the gift guys tsadin to ha re tsona dintho tseo lona le etsa di decision tsa le rat le nka hore batho ba le rata based the gift based the love language tsa lona the gift the present that man who fa chelete o etsa eng ke kopa ke le jwetsa guys I want to close this thing yeah so that ke tle khona o tla tabeng yaka
Kere, when a person au khaletse, ke o khaletse, I don't mind, nka se mind hore ke tloe mona. Ke tloe mona. Nka se mind ho tloa mona. Berlo jana Zanzibar. As long ke khona, if I have money to go to Zanzibar, but now they don't mind to tloa mona. Alo jela Zanzibar. Mara lo kgutla Zanzibar o tla tlo lahla. Ke kopa le nkutlwe. Never think hore lerato ke ntho ene le buang ka yona ya di gift lona. Lerato se ntho tsena tsa di gift tsena tse le buang le love language tsena tsena. Banna ba affordang if au khaletse a ka se mind to book a tsamaya a ye Zanzibar. Utla wena hey sure that guy on rata to an extent we le Zanzibar. Ntwa ya Zanzibar ha se motho mo affectileng. Is wa afforda and ha yetsa because au favorile ha o yetsa because au ratile we entse because a afforda ke kopa le nkutlo sometimes banna when ba yetsa dintho it's not like u tsilo all out for wena special it is because wa gona we entse because wa afforda once monna we sa Zanzibar asoka o robala ba lo robala Zanzibar it is not like you are so special no it's just that let me make an example because I get example Jesu ore ka tsatsi le leng ore mosadi mo fitlanela ka sente tse pedi ka peni tse pedi then ba bang bana ba nehetse kaofela ka ditšhelete tse ngata mara morena Jesu o identify mosadi ya nehetseng ka peni tse pedi ha qetile morena Jesu ore ha ra batho bohle ba nehetseng ke yena wa peni tse pedi. Ask yourself why morena Jesu na re that woman o nehetse haholo. Jesu a qetile why explain are because this one o nehetse from her need o nehetse from bohloking o nehetse from bohloking a nehela a itela o bontshitse hore o nehetse from bohloking o itetse. Now you cannot say when monna a romela 5,000 and then o bona hana hore ntho le ke lerato o rometse because wa gona wa afforda and I mo etse next 5,000 eo so wena o tla bontso dutse mono ka hloyo golo le excited or yo that guy on ratile on rometse 5,000 guys it is not like ha le rekela the gift the love language tsa lona tsa di gift a se lo re lerato ko ke halo madaleng a se nnete dintho tseo a se lerato dintho tsa di gift a se lerato re baya attention re batla availability. Number 2 ha go sokola haholo phone ya e o sokodisa be ke lo rekela iPhone a se lerato a se re ke o rata. For me buying a cell phone for you it is not like I'm crazy ko wena ke o rata no it's just that ke batla ha go phone la go thole. Now the problem go wena o sebetsa phone ya o sokodisa and now ke ba irritated that sound told so the only way go I must buy a phone for you. Now wena we bona le lerato but you don't understand or ha go reketse phone sometimes le yona yene ke etsa fela I must if I want you go thole. Kopa le botsa potso are kante ke ha se lerato ke kopa le botsa potso re na le bo magosha ke kopa ke le botsa re na le bo magosha ba ithekisang re ba fa chelete. There is no difference between now and when I come to you go fa chelete be ke lo fa le gosha what is the difference and ke mang ya re le gosha ke le rata because le lona ke le file chelete when ke fa le gosha la ni chelete ke mo rata Kupa le tlwella ai kupa le tlwella ke kupa le botsa potso when ke fa le gosha
3,000 ke be ke tlo fa 3,000 wena o le girlfriend ya ka o tla njwetsa le khosha ke le rata kapa ke patala di services tsa le khosha and then ke patala le availability ya hae. Now why do you think when there is something special about you? Because you feel 3,000. Why do you think why le na no fuwa chelete ke le rato? Because le bo makgosa re ba fa chelete guys ko pa lungutlo le bo makgosa re ba fa chelete le no nka there's an app mon e bana ba mpontshitse yona. I can go to that app be ke founela le khosa be le tlona le ba makgosa bana di dikoloi ba magua ba batho ba batho ba India. I can give them ke mo founela ha qetile ibile wa gona o discuss le yana hore be kapo whoever if u batla o tlo mpha 1 hour ke bokae wa u fa price ha o qetile sometimes o gona mo jwetsa hore okay ke batla bosiu ka ofela aba u fa price ya bosiu ka ofela o tlo ja kuku bosiu ka ofela mara o tlo mo fa chelete. Now how mo feel le khosa chelete le lona ke le rato red velvet wa itseba dini wa itseba red velvet fa mo sa ba ntwe ka mono ngwanaka fa mo sa ba ntwe ka mono wait muchwaka untirela Alice. Let me tell you something. Go fast pirisa di lies jwalo go fast pirisa di lies hona le bo magosha ba monate to an extent o reka yena fela until o so fika staging sa hore o mo fa chelete e ngata o mo fa extra. Ke na le friend engwe ya ka rata magosha ka pela ka go fela ona bile re tsamaya ankise ntho kae kae to Botterville kapa ke Botterville no not Botterville ha ke tsebe ke kae ntho ha ka re ya Joburg kana ke ka a re no viare mon ka hana a re ke tla o patala ke ra ke no that are now are hona le khosa la le China mo are ke batla mosadi eno fela ke ipatlela yena ibile ke mo fa extra. Now le tla njwetsa re ntate no rata le khosa kapa rata fela le khosa leno ba le mo fa kukwe monate when ke tseba hore ona le kukwe monate I can make you fela ko fe chelete or ke be ko fe di extra ke be ke extra mile so that you must always avail yourself for nna ke qetile. Jwale bothata ke bona he bana baka ke na le friend ya ka o tin ntho ha ke batle ke mo bitsa ka lebitso yo friend ya ka ona reka le khosha Bloemfontein mon ona la le ona la le lady ana morata re no ngwane o no mpha monate ibile ke mo fa di extra ha ke ile bo magosheng ke batla yena fela. The guy was not in love with the lady but only in love with kuku ya the lady and that is why ana mo fa extra money. Guys, the love language tloelang o dula di panele mona ntse le botsa batho di love language ya sone e determinang lerato the gift tse le buang ka tsona no nna ke rata di gift ke love language tsaka a se that doesn't mean dintho tse ke tsona tse determinang lerato. When a real person out rata re tla mona he jwalo and le good it is not like ha ona marato ate no ate let's get a misunderstand ate but when a person are I marry you I see you as my wife ke kopa o nyala batho modimo ke a le kopa wa bona eo once motho a tla a yetsa effort are I want to marry you because thank you Jesus wa bona le batho ba ditse mona ba re bona ba batle banna ba bang ba lona ba re le ra le batle lenyalo ba bang mona le ra le batle lenyalo I know but let me tell you something most of the time mona le batho ba reng ha batle lenyalo because o so kopana le motho mo ratang tloko jotse nnete hona le batho ba ka etsang o change that decision o tlo re o no sa batle lenyalo but ha o qeta kopana le motho no bo utlo ra ne ke tsa ke batle lenyalo ba since ke kopane le motho ke le batla ha ke qeta o divorce ya ka ya pele ha ke qeta o divorce
ne ke sa batle le paint ya mosadi e trate be ne afuna bone paint ne sa batlo bana le paint e aneweng trate be ne afuna ibone ke sa batle basadi ke sa batle next ene mara ke ba roba next ba batle mara ke ba roba goed ke ba roba la mara ke sa ba batle ke sa batle commitment ke sa batle next because le lona ke a tseba ha le batle lenyalo mara dijo tsa lenyalo tsona le di hlafunela hodimo ibile di bethe tsa lona di loso di hlo tsa teng di headboard di loso and it's gonna judge ha le tlo judge hore nna ne ke ba roba it's that nna ke le jwetsa di nnete ka nna ke le jwetsa ka di nnete a tlo lona di nnete tsa lona le di entse silence means consent okay tsa lona di nnete le di entse silence means consent jwale nne ke tla le jwetsa di nnete tsaka ke tla bua tsaka di nnete ha ke patwa divorce ne ke sa batle le blumara ne ke sa batle le bona blumara trate ku tla ra ke batle na ka o yetsu good night ya next that ha o tlo re sia mo he good night ne mo tsa ka good night ka past 7 ka past 6 dulang fatshe bana ba ke le thusa ha ke qeta divorce ne ke sa batle next commitment mara ku yona ke batla ha ine ke le nna ke a tseba le batle lenyalo mara kwa itsona le di rata bana ba di kwa ile di batla ibile o fumana ibile le tsekela le tsitsela pela yona mona le tshweretsela ntse le tla fumana ibile le tsitsela o ba ibile karuna le asthma o hema kwa eo o tshwere ka lerato ngwana ka fela lenyalo lona o sa le batle mare kwai o tshwere ka lerato ibile o tsetsela no vi ke tla o bloka wena killer ke tla o bloka ke tla o silafaletsa o tlo mpotsa nonsense mona life yaka ke ntse ke ruta mona ke tla o bloka o galle o kena mona o bosa golo le o hlodisa next o tlo re tela mo tseka moloitoe o tlo comment nonsense ke tla o bloka so a ke tlo ke mo fe o ni mpele se ke ka mo bloka di tloa so ke re he ne ke sa batle lenyalo ha ke qeta divorce ne ke sa batle lenyalo mara ke rata spuntlele sona ke se rata sipuntlele ke se rata sipuntlele ke se rata sipuntlu ke se rata ke se rata sipuntle ke se rata ene bila ke sa sfoki ne ke se jaka o sa sfoki mos ne ke se jaka ke sa sfoki ne round ina fela hore o ne itse o tla mfona la ke rai so a ke gona o fona so no ba tletsa he no re kampara tla ke khuba ne ke ja ke rata sipuntlele fela ke sa sfoki because ne ke qeta o tswa lenyalo then okay why I met this lady wa Pretoria ke mo hirile as my PA and sebeletsa le a sopola story sa teng ha ke batla se lata hole so e be lo one day ha ke tla le na Pretoria ne ke hirile ke dula one room be ke robala room robala betting one it was Sunday it was Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
be ratana then itsa re qeta ho ratana na le yena re qeta ho davazana ntho ya di hazard ne ke utlwe mo ne qala utlwa di hazard ke before di hazard di ba famous ke before di hazard di ba famous ya holo ne qala utlwa mo di hazard hantle mo ke before di ba famous ma hazard ana so and then this lady re tla be re tsamaile le yena maybe ke ile bo kerekeng ke lo rera be re gutla sam ka bo 1 ke fike ke mise koloi re kena ka tlong maybe ke sa lapa e tla re kena ka tlong ke ke lapile that lady o nka 30 minutes to 45 minutes aba entse dijo hai that lady 30 minutes to 45 minutes o ka bentse dijo tse tshesang tse monate ona sa rata divorce tsena tse tinya tsena rata tsena tse tshesane tsena tsa bo di breakfast nyana tsena ona rata divorce tse jole tse ona ya ka kitchen 30 minutes ka 45 minutes o tlo tla ka dijo tse tshesang tse monate e sentsena tse tletseng plate e ka re ke tsa lefu ona sa tlatse bo di plate ka re ke lefu ka re ke plate ya lefu guess what immediately ke qala kopana le ngwana ene ke change ke gutla ke batla lenyalo ha ke qeta go kopana le that lady ke batla lenyalo ke lola ka ya change ka utla re ke batla lenyalo ke ne ke batla lenyalo to an extent I remember re lwana una qeta divorce le na qeta divorce so we had anger issues nale re anger issues I remember how do you know that the person loves you? You know what I did? Kanganda te motinta te ramotel, ra kana di koloi, le msadi wa hae, ra Pretoria, ra lo dula fatshe di negotiation and then ra negotiate hore ke batla mosadi yona ke munyala. Then itsa qeta bua re qeta o etsa di negotiation and then ra gutla Pretoria and then the following week, I remember moradi wa ka ke engagewa ke monna wa hae a mo kenya engagement nna ke a ke tsamaya ke lo reka di jeep tsena tsa di Wrangler tsena tse smart tsena e yellow e na le black ka morao ke kenya sound Wrangler eo ke a hopola ne ke lo monyala ka di 13 the lady wa teng because when motho a o rata the love language has its own tse bontshang lerato but commitment ke yone bontshang lerato commitment ke yone bontshang lerato when a person I commit ka wena nna ke tlo jotsa ke that person o rata when that person are ke I commit ka wena then when motho I commit ka wena that ke bona lerato mar ba lona ba dinto ba di love language ba le romelang dinto di gift li ha le qetile be le re ke le rato ni a qoka bantwana ba le leshano and that is why le tlo go di heartbreak le tlo ba miserable le tlo ba frustrated because when batho ba le fa di gift ba le rekela di gift ba le fa ba le etsa bo di good morning lona lenga ile le rato ntheo lenga ile le rato I loved that lady ke hopola re nto ra arranger ka di inili 13 ke tshwantse ke lo ntsha lobola ha bona but just that ne re qakane ne re analyst abono ke opula ka tsatsi le leng re strike la ntho 1 ke blella friend ya high creation ke tswa bo mama ke tlo monyala ka di 13 re isa lobola and then he marwa tso marna gale ke batla commitment ai ena gale ke batla lenyalo hle ke be ke amen be ke tsa mogotsi wa ke re ke tswa ha bo mama ke tlo monyala ka di 13 re isa lobola mogotsi wa ba re honna he jwale njetse he bantse ba kopana le ex husband ya hae ke re bantse ba kopana bana bantse ba kopana ke ra a hlo umaka are husband ya ine tla mona Bloemfontein
e tlo mmona ke re ka la bohlano a ba fihla be fihla robala then a re qeta robala because ne ke nyoruwe ke sa batle ditaba tse ngata moloi mogotsi wa ka ko shebile re gavazana ha monate mare nthwane ya hore ex husband ya le teng ya ne tla tlo mona mo indutse mo so re gavazana ba monate Saturday o se re tsuwa re ja qetile o se re dula ka sitting room ke re baby ke kopa o bua le wena are okay ke re baby ba bonjetse ke ne tore ha ex husband ya una tla mona a tlo bona a ba re ke ma tshelo jwa kara ke tlo jetsa mare ke o pa fela o jetsa re ke ne tore ex husband ya una tla na ona tlo bona mona na are ke mana tshelo guys batho ba re strikeile ho tloa ka 11 ndate Ramothelo ene re lo kopa mosadi yona le yena a ba fihla a tlo re shakela a fumana ntse re strike nna ke dutse mpotsong e one ke re yana baby njwetsena ke kopa njwetse ke nnete na ex husband ya ona tlile na that is the only thing ke yes or no then re kwala aba hana be ke re yana baby you remember there was a guy aneng a tlile mo a batla ho etsa business le nna be ke re wena o be le meeting le yena a ba re ke re mo hopola that guy ke be ke re you remember one day a tswa office ya ka nna ke eme ka ntle re eme le batho ba bantse ke qoqo wena bo mo feletsa o ya kolei a tlile officing a tlile meeting le wena ke be ke sheba motsamayo wa hae lo wa hao ina ra o gutla o tswa mo feletsa be ke re wena baby that guy le a ratana kapa wa o batla o bo re no there is no such o ba mpotsa hore ke bone jwang ka re ke bone motsamayo wa that guy wa o batla kapa wena le a ratana le wena ba re no why o tshwalo ka motsamayo no wa nahanela eng be ke motlwele then ka tsatsi le leng ke be ke re yena ke kopa re tsamaye e le late ke ra re Kroonstad radio a ba re no nna ke kopa se ka tsamaya ke gatse ke ra baby re tlo tsamaya sa mketso ba re tsamaya re Kroonstad radio a re no baby hle tsamaya nna ke ba tlo tsamaya ke re no ha re tsamaya ke monka ka gane re kena koleng re tsamaya then ha re tsamaya and then wa driver motho wa ka nna ke dile stool ke yona ntentena ka no go tse ding ya o batla batho ba sena di license e lona batho ba sena di license le re tena yo batho ba sena di license fumano o se ya mo holo fela mo kaubere wa gale wa 40 years a sena le public le ntho asna le lenas le ntena kapa bonyala ha o hloka driver's license bonyalo tsebo o kganna le nditina le ntena ha se sna la ntena hle mo kaubere wa gale legend kore legend ya gale fela je ha o re una driver's license no take it ke yes okay o tsba o khanna no yo so I get well ya di legend so ke dile stulo se wa driver motho wa ka ke dile stulo phone ya e bella ha phone ya e lla ara ke re ko nele tsara e tlwelle be ke mesha ya ba khatla bue and that guy o tseba ke le ka nako eo ba tseba ke le radio normally ke bentse ke le radio Kroonstad ka nako eo okay phone ya la khatla bue ka re be ko nele tsara e tlwelle ka re okay mesha itse la khatla boraro ka la tabeke ka intsha ka beke itse tata intsha ka beke kar ke ena the guy ka beke tobetsa ke mone yona bile ke be speaker reng hello kin ha o hlentse ke ntse ke khanna eng ke ra bua le ntse khanna ka gutla la wena eng a drop of phone karo pla go jetse re this guy o ratana le ena bo hana karo ke be ke lata ntwe ke re baby wa hopola hore ne ke re wena le mama le a ratana bo hana that guy ba tlo funela ile bosiu solo ke re but now ke a unyala ka di 13 ke ntsha lobola so ne ke kopa o tseba na are you still le kopana le ex husband ya hao scan thetsa jwale ka o no nthetsitse ka that guy so ntse kopana le ex husband ya o ka palisa kopana ba reno aba re be re strike of hlela
ntate Ramothelo a fihla ka past 11 ka past 11 ba nkana le ntate Ramothelo ba striker 12 1 2 3 4 5 bomme le bontate o bana nna ke hlola ke re nka thipa ya bohobe tsena tse kae ka tshwara kwa yena ka e sagaje o bana e dula le mosadi ya manganga nka mpaka nka kwa yaka nka saga bread of the bread bean of the a mess ke thipa ke enhle nthuseng I rather take a mess of the bread bean ke sage kwa yena ke re khwere ke bua nnete bona that is tana a ngotla ka marotsa ke bona so man modimo blessing nka pa ka iseche ka isaga o fapana le o dula le mosadi ya manganga a sa utlwisising a senang understanding ya misunderstanding dintho ya misinterpreting dintho ya nka isaga tjena ine re kapa nka ntwane se yang jwang la nto se kinga ntwane se yang jwana jwang tje ka re bitswang shitiri nka iseche ha ke ka dula le mosadi ya manganga hape okay ba strike ene motho ke monyala ka di 13 ra strike sekele ke sekele thank you John nka falga kwa ya ka sekele nka isaga hore ho sale le subanyana la motsitsi ka nnete nna ha ke ka kopana le mosadi ya manganga hape never re ne re strike go past 11 12 1 2 3 4 ibile ba sa hlole ba striker le nna jole ke mo botse potso simple baby X say how una tla wena yes or no motwaka that is the only thing eke batlang ke manje tse lo wena hona jole o kila bua le X how baby a re tlwelletseo X ne ke builwana in front of you ne re bua ka dintho tse itseng wa tseba but now the problem ya no ke batla understand now o kile X ya la no I agree ala te dintho kwa ke re baby ke kopela yes or no if yes ke understand if ke no I will understand itenda tera Ramothelo a fihla I mean aba qeta striker wrestling be qala ka 5 ka Saturday ne ke rata shebela wrestling ka Saturday ka 5 o'clock e ne tswa ka 6 ka ke shebela wrestling che tera Ramothelo ntse bua le yena ke ditse ke shebeletse wrestling ka pelong ke ntse ke re ke sign out mo ke sign out ka shebela wrestling it's a high 6 wrestling fela ka jotsa tera Ramothelo ka tera Ramothelo ke kopa o tlele motho le tlelo striker le then a qotile ke re le rege then re bua mnati tera Ramothelo a tsamaya then a qotile re kana di kubong re iqoqela ke jam ndava zwa mnati kana go tseng ke a se ke nkile qeto hore ke ile dumelang ke a tsamaya ke a le fatsi pile ya mokgotsi wa ka moloi ke a ke nkile qeto hore ke ha ke sa matla ba ke a rwane jwalo then Sunday be ke motsetsa ke re o ntso le the same person o manganga ha o mameli ha ke re ke bua le wena re strike le o tloa ka 11 a tlo go fihlela ka 5 a sa lo strike and then nna ha ke bone ka re ntho ya rona a bana ona re ya bapala ke le na le pride no ene e kana tlwele kana e kana fair ya ba o fedile ke le hlono now ke batla o tla ntho nyena hore guys ke kopa le nkutlo a real man ya o rata because ke bone ka nako eo next ba ke lenyalo but when I met that lady ke nka qeto hore ke batla lenyalo a real love especially lona batho ba sa nyalanang ba sa nyalwang le roto la nnete I respect motho ya etsang stay together le wena mara ke mo respect ya haholo mara ke mo respect ya haholo and then ke respect motho ya reng baby I want to commit le wena ke batla o nyala ke respect batho ba the real love ke commitment ya lona ya di love ya di nto la di love language ya di gift le unrekele gift nrumele good morning nrumele good night nrumele good
ke yo me ke mang kaka ana a toilet e re ha re qeta once be re tshela spray sane sa re sanitizer hore ho ska wanga. There is no love tabeng ya di gift le ya qoka lona batho ba thetswang ba believe in the gifting. There is no love tabeng ya di gift. There is no love tabeng ya ya o rekela ya di gift ya di WhatsApp. There is no love because some other people the WhatsApp but ba bang ba rata di phone. If I WhatsAppela, it is not like we will all out to show you how rata. Dikala ni dive but ba bang ba tshwara di phone le no ha re bua tse hona ba tshwareng di phone when motho o romela good morning kapa good night, it is not like that person will all out as a sign of love because already o tshwere phone ka letso for her or for him to send good morning. It doesn't affect hayamo janako hayamo sinyetsa nako wena o dutse ka man ha o ya ngithanda. That is why ring habalisia belesala li broken li miserable because luna li mejara marato alona ka di gift li mejara marato alona ka di good morning ka di WhatsApp. Just imagine WhatsApp ka WhatsApp ya WhatsApp ufela good morning kapa good night baby, how was your day? Kuri wena bona uli queen of the woman of the Sheba Alentina hore. There is no effort more. Mutano hire all out. There is nothing. Here I spend delay. When abuna hanor mutano ratil. Obosha runa bo November berere. I want to marry you. Runa. Obosha runa ba nna ke batla commitment ke batla unyana. Bele sugudisa bana ba di commitment ba batla unyana. Bele ba sugudisa le iketsa di story le iketsa bo Jackie China le iketsa bo di hard to get. Le ba bo Jackie China le bo hard to get of the Van Damme of Mysterio. Say le tla dula bana baka le tla dula le panya ene dilemo dia tsamaya. Dilemo tsona dia tsamaya. Le mo dia tsamaya bana baka. Ene gila bona ntse re a rutsofana le skela na hana dikwaetsa rona ke tsona tse one fela le dikuku di awa di wa marama yawa le tsa rona dikwae di awa ha bone nna ke ba tla nyana tse because ke na le we sheba yaka ha isa yema jole ka ha isa yema jole ka pele ke re he kwai ke a bona ka jole o ntse ya o khathala matla ke re kwa yaka ke bona yena ntse khathala matla so pele khathala matla o fitlela la matsatsi ka o petela o tshwantse bonyane ngwana batho ba utlile monate le nana wa ke batla o nyalo a kre ke a bona hore hey ho ntse ba hobi ha di le montse dire ke a bona re kwa entse ya khathala matla di hore ho ne le di ema di kwaitse ha di qetele ha di thole banna ha di thole basadi di eme fela mahala so ntse ke sheba ke se ke bona ma ska ba ntsheya because ba bang ba lona batho ba lona no kwaitsa bona se di entse tjena no e sentse o kila bona kwa ye ka re tshwere ke stroke e entse kwa inyane entse e tshwere ke ministry Lady Punana diwa marama o tshwanetse ke agree ka dile le tse hana kwentse tsama bona se tse Nalekere hari yetse ndintho tsa mannete bana baka tla bona se le pele ke a idile marama ena e se o ile ya ha o etsa rona fela se kela nana kwa itsena tsona ha le bentse le re kenela le re kwa etsa rona di wele di a sukudisa
le tsa lona o e sheba e qadile le tjena e le tsopane e le stiff e tjena fam no inte itlwelle ntse e tjena ka o jeta ka tatilele o tla bona tshele ke a qeta he bana beso e ka re ka beletsi ba kgomo e ka re ka fela lona ka re ka beletsi ba dikgomo le ke la bona punana ya kgomo dipunana tsa dikgomo tla fumana e wele e ntse tjena Blackstone. Il est rap. il est genre Il est rap. La kwetse maoto ya strike ya hana o kwale. Ara ba modimo ba kwale molomo ya hana. Nak Ara wala se rata. And hey. Maxim. Look away hot. I be a hand over a Blackstone. I don't watch for you. No, never mind. Doctor Mokgotsi Dr. Mokgotsi Dr. Mokgotsi I got to go to Mikey Mokgotsi How do we? The November umpulela. Marama hasa butsabu pelo je adime. So, I do the well. I can Tsela a lokisa molomo ka yona a ke jalo gona mathata ko ga re bone jale utlwa ka yena o re e re tsela Ala nthabile dok ka ba dile ba bang jole se di qetetse galelo di bona skepsel Wait, how sa re e ba le meriri ya lekwana o so le marama a dimedisana a tshewele ntate yo Thabang wa bua ha ke bue ntate ke a untsha Thabang o tla bua o tla shebela class kwana ke a untsha he Lira una le ntshera sango yes Lira ke TV ene ya bana ba ngasang ba sa go baleng ba tlose ka pa o inotle sa ke sa bone
a ke re go bua ntho tse matla jwale ke re ba bulele volume hanyane ka moo a tlo qeta tjena Dr. Novi abo ai ke sa ke re ke itshwara ai ahle a ke batle ke se dikgopo tsa ka di bohloko jo ai a re nna ke a lolokisa bana ba ka gore ka nnete ntho tse tsa bo di-love language ha diyo ntho tsena batho ba di bitsa di-love language motho o fumana a thabile a ntsa re jo love language ya ka ke good morning ke re jo ha batho ba di a thabisa le tsona hao di a thabisa but you cannot take dintho tseno gore ka nnete o bo so le so 100% kapa 150% gore ka nnete ntho ne ke lerato ha se lerato ntho la se nnete a se di nnete next nna ke kopa ke di thusa bana beso ke nna fela moruti a dumeletseng go le jwetsa di nnete South Africa wa tseba o ka phetha hape ke nna fela o ka phetha hape ba ipata ka mora di-desk baruti bana ba batla go jwetsa dinnete ka nnete squaisa doctor ho na le ena o sa e a gaoahle ao batho network ya hae They are shapa ka di copy and paste. O romela good morning 6 kana kwa. doctor yes madale ho na le ena o sa itetellang hape le marako a Jericho a wa jene a kere ho na le rona ba re ha re batle lenyalo a kere ba re qetella re thotse batho ba o re reng ba na ke tsa bale o tlo mmona ka yona accountability le responsibility ya hae ho wena o nete o committed and if re ha o re be sure because go re kua nako ya rona then re tsebella kae ho lenyalo ho ba ne le hloduwe he haeba re kua ka tsona dintho tse okay ke gola e bona nkutlwile mara tla gotela ho yona re tla gotela ho yona ke tlo araba Nthabeleng Tabi. Hello, Muruti. How are you, guy? Tell me, guy. I'm good. Thank you so much. You know what? I came just to say that I love what you were doing today. It's my first time to get in your life. I've been seeing you, but it's my first time to get in your life. Oh, you know, I am so impressed and I'm so happy because you are not hypocrite. You are being you. And this is the teaching a church needs. The church, even Abazalwane, many of them, they don't get married because of such things. You know, others, they marry wrong because of such things. You know, I'm very happy that you are speaking the truth and nothing but the truth. This is educational. Even in the church, it can look like a joke or maybe, you know, someone might not take you serious. But if you listen with a spiritual ear, you will know that this is a true teaching, not to be acting holy all the time. We need to get serious with things, you know. Just sometimes you can be putting it in a jokey way, but it's a true teaching that we need in the church. That's what I want. All I wanted to say. Thank you so much, Muruti. Okay, thank you so much, Tando-san. Thank you so much, man. Thank you so much, Tando-san. Squaza, mamele hemrato wa. Mamele. Akre uri. We say put our earring. I kere ore batho ba re betjha. Ba re betjha because ba reka nako ya rona a kere. O ska tsama o dule mo dutse because o tsotse ba o tla tla. Jwale ke batla o tla o yena ya lenyalo. Hore ha motho a qetella a re wa o nyala. Ebele e tlisitswe ke eng yona he because e tla tla ka mora tsona di gift tseo le accountability a kere. That is why ke hola Dr. Mloita ta ibuella. That is why ka go jwetsa swaka. Banna, we don't struggle to know who you are my wife. We don't struggle ho tseba hore o mosadi wa ka. That is why o shebe basadi ba bangata ba bang
90 or 80, 80% ya batho ba nyalaneng le basadi ba bona. Most of them 80%. Yes, hona le manyalo a o tla thola gore batho ba teng ba ratane 5 years ba ratana, 10 years ba ratana fela. Ba batlo nyalana ka mora 10 years ka ba ka mora 7 years. Di teng manyalo a jwalo. Batho na le batho bao o kopana le wena 3 months in o santsa tseba gore motho na ke mosadi wa ka. Kapa 5 months in kapa 7 months in o tlo thola motho na ke mosadi wa ka yena. Wa bona. Now I say, and sometimes we don't need to prove ourselves alone. Lona batho ba ileng basadi ba lona. Hona le ntho molo ya ibuileng le nna this morning. Ene ke kopa tlo ibua. Sometimes when ke tsema gore mosadi wa ka, I don't need to prove myself ka dintho tse ngata. I'm telling you, that is why ba bang ba lona dintho tse ngata tse le di expectant tse di le di expecta batho ba le sa ba rateng. That is why basadi bao ha le sa rate motho le tla be le mo kopa tšhelete o tla bo mo frustrate o tla bo etseng. But once you love the person ha le sokole le lona basadi le a tsema gore monna yo mo rata ha o mo sokodise ka anything. A le ba sokodise ka. So ntwena ya hore ke nnete yona because o mong ha o sa morati o mong o tlo thola ha o sa morati o mo baleisa ka yena ya go mo batle tšhelete wa tseba o tlo ba le bana ana yona mare yo mo ratang o etsang ma go mo ratang wa understand la o retsa gore kolo ila hle CV joint o sa itsebe le gona ke CV joint o understand. So that is why it's just that kannete bothata go re fela matsatsing a. It's just that in total song ho bapalwe ka rona manyalo le di relationshiping ke di love language tsena tse already prioritizing tse o rena hanang gore ke tsona tse defining lerato commitment. That is why today ke buang ka ntho we are lying to ourselves and remaka because today re nka re di love language ke lerato when motho o romela di rose when motho o rekela a o romela tšhelete ya petrol a so ka kopana le wena a so davance kanti dintho tseno re di sebedisa for reka attention re batla nako ya lona re a le bribe availability ya lona. That is why ring ha re qeta o le kalama ha re thewa hodima lona ha o sa hlola o di bona bo di good morning tse. Why? Because ne ke batla tsona fela ne ke batla lepona fela. I was not interested to you ne ke interested lepone not dintho tsena tsa lona tse. No ya utlwahala Dr. Sharp. Moloi mogotswaka ho na le ntho o e buileng ho nna o sa Matthew Mr. Matthew abutwaka Matthew ke o ntsha but. So if lekala tseba hore guys hantle ka nako tse ding e ka re ha le fihla di relationshiping ka nako tse ding gore ka nako tse ding e ne ka re le ka tloela relationship yona e be yona e o jwetsang hore e ya kae ke mang le tlwelo re fa di idea tsa hore le batla eng ha re tetile be re le fa tsona dintho tseo tena ha re tetile be le nahana hore ha re di etsa dintho tseo ke le rato ntho tseo because ba bang ba lona Nnete Nnete so that is why I so wish hore ka nako tse ding batho ba ka understand because ke batla re tlo buang ka dinyatsi jwale ke batla re ke dinyatsi mo a kre ne ke ba ka masenyele ne ke ba ka masenyele hore guys lona masenyele ye ka no khatwa bo us and ntwena ya lona and that is why ba bang ba lona le losang batho ba bohlokwa wa tswa why because already we get the picture ya hore wena when motho o rata ikiur our rumele good morning we created that picture
and nako tse di le fosa banna ba bohlokwa banna ba willing go phela le lona ka baka la di pictures tsena tse le createtseng tsona tsa gore no nna motho a nrata love language ya ka ke good morning love language ya ka ke di gift love language ya ka ke malomo guys man le bapala ka rona ntho tseno re ka di reka nka di reka ke di tlise ka lori di ka deliverwa ka lori e gole fihle di deliver but that doesn't mean ha ke di deliver le jole ke be ko rata ene tlo ke le jwetse hona le yena Dr. Moloi e ke rata yo basadi ba e ratang ene yena e ratwa ke dinyatsi yena e ke tlo buang ka yona ska etsa ke mametse o no wa bua me se ke bona go tlile ne ke e nngwe hape e re bolayang doctor ena ya ho jaja a book by its cover re batla di clever ha o bona motho e ka re ke motho a modimo o itsetsa fela gore ai ona o tlo nqadisa fatshe mphelong anti ke ena the real potential mara jwale re batla di clever tsa nene tse tlo bapala yo bapale clever o sa lo sa tsebe na o tswa le kae o heda o hlaki o tla doctor o no tloeletse motho a nang le potential ana tla ba o hlokometse o ratile utla doctor ya Dlamini ore are social media ntate it says when a man loves he make a good morning and good night every day batho jwale ke a itseba ene ba kwata ha o sa re good morning ba kwata ibile motho sa fila gore wena o morati because you did not say good morning now here is the thing batho ba ratang ke upale ndubele ke be ka yona yana ya Mr. Delivery di gift tse deliveruang gift tse deliveruang o fihla emise Mr. Delivery aba fihla motale Cape Town ngwanaka aba tlisa ke atla dinyatsing santse qala monaka di ke Mr. Delivery na I'm very busy for the good morning every day makavelo wena tla dula ona hlua he wena o reng wena o very good busy now ke tsena dintho tseo hape basadi ba bangata ba dutseng ho tsona ebile ba feel or ba ratua of the love of the inter of the national of forever lasting kiena ya o qetela e ke ka ke ba ka basadi ba singela now but baba by for some if Ali busy a tseba gore ha tlo gona ho tla ha tlo gona go kopana le wena romela Mr. Delivery Google fela batla plek ya malomo a bare ke batla romela partner ya ka malomo guys motho ena ha tswa tseleng ha ya all out ha etsa effort ha etsa there is nothing in now most when motho it is because wa tseba hore o busy motho o busy le motho wa hae mong o busy le mosadi wa hae mong o busy le mosadi wa hae so ke hore a batle deliver Mr. Delivery a romele di flower le di chocolate le di ing so that how ntso o le excited mo o thabetse di gift so that yena tswele pele ka mabaka hae lona ka ofela ba bang le yona eno le nkile ile le rato o nrata to an extent on romela di flower and again ke le hona le batho ba busy I can do that nga founela seleke ke seleke ke go ba o founele ke go ba o etse bonete ba o romela koki di flower
Tell tsa dintho di etswa ke di-PA ha se le motho yona e etsang. I can just call Silike ke Silike founela batho ba ntho ke e bitswa Mplekane ya Maloma ha betlile ke re ba jwetsa hore ba romelle Koki di-flower. Then Koki yana man malente o tshwere di-flower ntse he loves me a se le nna yentseng ha se even le nna ke PA yaka. I did not even go out. I can't even remember the flowers as well. I can't even. Even I'm not interested. Even the answer PA, Luna, the bookings. We can also do that to just fair Mutau Sebeletsan that task. Uratana le mutwak, uratana le PA yaka wena. All the efforts, the extra keep PA yaka sinna. Yo. Luna lantina whatever. What's one lantina? Kuelang. I'm the only pastor in South Africa of the Republic of Democratic. Ya di bele tso go le jwetsa di nnete bana baka. Ke nna fela jwetsa batho ba hlape dikuku le dikwai le ditapole ka fela. I'm the only pastor ya di mele tso go bua di nnete. Di mqa. Hlatswa le ditona. Ke nna jwetsa batho le ditona di a hlatswa di tshaswa le di vaseline. Ke nna fela in public of Republic of Democratic. Now tsatsile ke batla le thusa hore tlohelang ho itlama ka dintho le be le hlantshwa ke dintho tsena tse ding ha se le hore I'm just making you hore be happy so la ka nna ke le busy is either ke busy ka motho ke mo ratang wena so langa ke rata kuku ya because again guys you know what is painful ka ntse tsa mjolo jwale ka lona basadi le gona hore fall in love le tšhelete ya motho but le sa rate monga tšhelete le runa re gona ho rata kuku but se monga kuku ene kuku e rata o gona o etsetsa effort maro sa rate monga yona because if no rata monga kuku no tlo nka monga kuku bore ke a unyala but hona le batho ba o rata kuku but not monga yona now nka o rumella ke le busy mo be ke re Silike a etse bonnete ba re thola di rose be ke re Silike ke go etse bonnete ba re ntho amar guys why connection ya ka gawache why le gawache mara why batho ba gawache mara Makaveli Doctor, how are you? I'm good Makaveli, how are you? I'm good. Dr. Moloi, how are you? Pastor, I get the good morning Indian solar. Now get the relationship carrying Ujila get Kenya Roma, Misa. Hey, I saw But the one of the relationship is a Misa. O sote ba hana hore ha le kena ka kerekeng le tlo bina tloshe moya o halalelang ebe o se for the next 365 days ntse ke tsa di good morning ke tsa tšhelete nene jwale batho ba di batlang go ba etsa jwang ai khona ke ba hopola ka mahala ntshi la relationship tse tsa lona tsa Sotho tse tsa go tlamela o phone le tseng ai di ang hlola Sharp Makaveli umpolaile hle user guys ba batla go mpotsa dipotso mpotseng pele ke tla dinyatsing ke tlo kena dinyatsing user bua le nna user oh my guys
Ke lekile lokisa network ya ka mos. Jupiter, ke man. Jupiter, ho tsara. Ya butwaka. A gompolella if nna ke le monna ke utlwa gore maybe my purpose mo lefatsheng ke gore, and it's my responsibility gore nna ke le Jupiter ke tlo ba le basadi ba 4 ke batla bana ba 12. Is it wrong? Because I feel that is my purpose and my responsibility that I'm willing to fulfill. How is it wrong? No, not for me. How na more than wrong thing. For me, how wrong? No, Jupiter. I want how wrong Abutwaka. For me, how wrong? Because harele batho rinyala the different reasons. But wanyala mabaka different take out fame. Like msele ku itso batla family e kholo o batla lapa le leholo that is why nyala basadi ba mangata. So for me personal, you are not wrong Abutwaka. Okay, thank you. Because one day if Jupiter parts on this world, you are Mothepe. Then if Kirale Palesa, the fruits of a womb, itaba the Mothepe, then Dabise, whoever, Lebabang. So these people, I'm willing to take responsibility, like you said previously. You have a house. Yeah, I know your house in Freedom Square before nothing Queen. That was before I get to Pretoria. So now, Kibalen to Pretoria, Enwe Jobege, Enwe Bloemfontein, Enwe maybe Jahasonte Placing. So those are my people that I'm willing to take care of, and they are my wives. How is it wrong? Because that is my purpose, that I feel like this is my purpose on planet Earth, and I'm willing to fulfill. It's my responsibility. Nothing wrong that. Nothing wrong on my side. Thank you, sir. Thank you, Abutwaka. Thank you. Yeah. Puseletso mametse radio. Sorry, Doctor, ke kwale, skis. Nebile ke re ke a o ntsha hle Puseletso. Doctor. Puse. Ke kwetse. Ke mametse o kene o no re wa bua o no re reng ka Nkutla. ke a utlwa. Yo guys, ilo re ke network ya ka mara e se go disantse. Huh? Ke mang ka odimo? Ke mang people? Ke people. Ke a get to rain on rain wa bua. Ha na ke tsebile a biki aka ka pa ke mang also SL. Guys, na ke bona le kena le petile be le thula ke kopa o lentsha. Rain. Na ke tsebile bitso la mo. Mruti. Nze go mame it's Mruti, nze go mame. Okay. Miss Abby. The purple rain is that. The purple rain. Purple rain. Yes. Ke yona o thotse hle. A maruna le motho leng gala a request ke a monsa o tla request hape. Una le this lady nteng a request hle o ne neng a sokola. Guys, mpotsa dipotso ke fetela ho yengwe. Yeah, I think we're right. Ka o di mo ya ke mang ke Sophie. Sophie Motau. Oh, batho. Re teng le kae Sophie Motau? Nna ha ke re next ke thabetse fela ho bona. Ke ya ke mo tsebang Sophie Motau. Ke motjha monana. Auhle Sophie Motau.
Ao hle ke a leboha hle nnake. Ntate Moruti hletse ko mamela ka matsatsi ohle. Wa mmamela ka matsatsi ohle. Eya. Ao hle thank you hle Miskat ke a leboha haholo hle. Ke a leboha ntate. Thank you Sophie. Bye bye. Bye bye moratuwa. Puli. Hi, Daddy. Mokgotsi wa ka my sweetheart, my everything. How are you? I'm good, Daddy. How are you? I'm good, my baby man. Yo, ke mokgathala fela tata, mare di-pain tsona gone kanje. Omaka, Ke o jwetsa. from that day, Pain from that day, sale re gone kanje. Paka, fana ka testimony. Ne kopelwa tata. Yo, bathong. Tata a fihla. Go gona le mogotsi wa ka ke re bona ke mo jwetsa ke blom. Yo. Ya ba noka ke noka, ya ba ke kgone ho etsa niks. Ya ba nokula hle. A no ntse ba ke motho wa dijoke. E nokula hle. Yo. Yo. Tata, ha ke fika ke re o precious ke ra khona precious ntwena e ba serious. Ke ha o ka tong rapella mo o tsama wa mpotsa precious ke ra mantse ke utlwa pain. A serious ke ra ke re manyane. Yo. Tata, ke ke se ke ja fanna ke na ngwana ke nya ka osaka. Yo. Eno ko rapeletse ka re ke a tlala wa hopola. E ka ba ba pa tata ke la ba ke a strateng. A mare le banta te modimo hle. Ya se tata hlele nna ke le bile ho mena ha le shame. Mare le banta te modimo. Batho ba se belang di show tsa ka tsa Sunday ba ka ba bona dintho tse modimo. It's just that bana lo kena batho ba le bangata mo ba criticize ba sa understand we tsala eng. Ka nnete. Yeah. And one thing about that is very profound is that Bible your faith will set you free. When a prayer is set upon you and you believe that you are healed, it shall surely come to pass. Yeah, no, ka nnete. No, thank you so much, Puli Mane. Sometimes I blame at Apollo because I'm going to promote. I didn't get to fall. How can you follow Joyce? Karakina muna lungwana nna. Katsa mabolo fantene ya nika ofe. Khatete. Kubai, Retabu. Shapo tata, love you, family. Love you, my baby. Bye. Ki Lady ma. Yeah, like Lady Francis. Lady Francis. Mpotse ntleng ke batla go bua ka dinyatsi jwale. Hello, Daddy. Hello, my sweetheart. Kutlwana. Ke a utlwa moratuwa. Nna ke utlwa ho botsa fela hore na case normally na like na ke married the husband. So both of us are sebetsa. He's a minor, I'm a nurse. So re na le di-businesses tse ngata fela he haholo re investing mo transporting re batho ba di-taxi businesses and all. So ke kopa botsa hona, is that normal hore ha le di-partner le dula le jwalo ebe the other partner ha kgone hore le shebisane bo dintho like husband o fana ka ditjhelete kaofela? I don't blame him for anything, even the last cent. O bone motho mo honesty for a payslip ya hae wa e tseba ya every month for the card everything e dula ho wena go ga gona bolosana ba tjhelete bonus whether overtime money e hletla ho wena e le jwalo. So the problem is nako yohle ha re tlameha ho plana ho tloha re ha ntlo re reka dikolo everything ha hona nix ya gona hore le plan like honestly like how re ka etsa eng ba ba ha ke tsebe. Then everything as a woman ke the wife I feel a lot of pressure on my shoulders because even the businesses it may be na atlanka ka plan go ke nahana re ka le businesses. The good thing about him ha dinaye decision di tse ke buang ka tsone or my opinions or options what will come all the time, but yena nothing aka ba I bua, but he's there for the family 100%. But ntho e nkutlisang bohloko ke ya hore ha a kgone ho bua
litho, everything is kina. So even body drivers, he cannot even deal with drivers if vulnerability advantage so even if ukibali body problem ka body driver, he can't confront the drivers. No, listen to you know, he's not there in business. Oh, hang, I'm alone in this thing. So, but I can't complain. He loves me wholeheartedly. But problem yana you fail. So, is this normal? Like living simple questions like yo ukaratam repile jwang ka tlung. Will be stuck on who answer even such small questions, man. So I am married. Obana kukwa kila pressure ngata. Already kinale I'm even attending 2 universities to go. Abon ke motho wa di studies ke motho so ke shabana le di business ke mosebetsi mo ke I've got a lot go pabutsana ho normal nna go ro motho wa ntate a ka se lead the family like that. Okay. Dr. Muloyi, no batla maraba mutlile kapa ke marabe. Muloyi? Okay, ke so busy ka something. Ke go ba ke nna ke fane ka opinion ya ka khaitsedi ya ka. Not personal. I will say somewhere somehow. O le hlo honolo. Lena le tshosang hore ebe ona le motho ya kgonneng go identify or o guti kae ha guti kae ke go ba ke pete o le hlono lo rubele motho ya kgonneng go identify yena or o guti ho eng ha guti ho eng because ha re le tsena re na le batho ba itsebang strength sa hae or o guti ho eng o na le bofokodi ho eng verbally but ba sa tsebeng mix hore o guti ho eng ha guti ho eng hona le batho ba seng good ka ntho tse itseng ba le batho ba good ka ntho tse itseng ba bang he o bothola ha a itsebe bo good ka eng that is why ka ramanyalo a mang hona le batho ba good ho sebedisa tšhelete o thola re ntate o good ho sebedisa tšhelete mosadi ha good mar mosadi a seng good a ba lwanela ho sebedisa tšhelete e be ba yena ba tlo go controla tšhelete mara a se good ho yona manyalong a mangwe tlo thola gore ntate ha good ho sebedisa tšhelete then mme o good ho sebedisa tšhelete mara ntate a ba lwanela gore le yena a laole tšhelete mara a se good ho yona so hona le batho ba seng good dinthong tse itse mara motho ba lwanela gore a drive e be yena a director mara a se good dinthong tseo so wena I think there is nothing new about your problem because manyalo amang o tlo thola re le leng ke ntate ya driver ke yena ntate ya tlanka di idea mosadi wa support ka bo madima manyalo a rona ha jwala kaofela amang o tlo thola hore hona le bo ke mme ya good ka idea na wena ha ke ro le hlonolo ke hore o ntso monna wa hao a se good ka di idea le ka di eng mara he is good to support the idea tsenore di tswelle that is when ke re wena o like it because the same person is good to support you unlike ibe hona le basadi ba bangata ba nang le banna ba seng good ba bileng o thola ntate no ha good ibile ha ba tlo supporta monna ibile ha support le di plan tsa mosadi wa re na le bontate who doesn't support the plan tsa basadi ba bona so wena ona le motho ya there somebody who's supporting your plan somebody ya o ratang ya etsang so ene ka roka etsa khotso le yona ntho ena re okay le lapeng lena laka ke nna he motho yo ntate modimo mo fileng bogoni ba o plana le o leader dintho tse dingwe re di etsane because hona le batho ba bang ba o tla thola hore le bontate ba bang bontate ba bang hore ibe bana le matlo ke basadi ba ileng banahana hore ibe ho extendwe ke basadi ba ileng banahana hore ho yentswe so o tlo thola hore ke basadi ba ileng banahana hore no ha o yetswe so mara ntate ena o thola hore o na sena bohlale ba ntho eo so there is nothing wrong also aka isempa ile hore wena e tla o tshosa kapa e tla o frustrated because ho ya ka molao e ne tshwantse be ke ntate a yetsa ntho eo mara ka bo madimabe he ha
ntate wa hao ha kgone ho etsa e tshepetse wena. So there is nothing wrong ausi wa ka. Beya kelello hantle e tukise fela beya kelello hantle hore le ha ile mona a sa tle ka di-suggestion ba re monate kore one support ha o ka e lokisa kelello yao wa etsa khotso le yona e ke hlola e frustrate because dintho tse ding tse re frustrate di re frustrate because of re hana o etsa khotso le tsona. Anything o hana o etsa khotso le yona, it will always frustrate you until o etsa khotso le yona. Oh, ntate I ka utlwisisa ke a leboha because yona e ne ntshwara ha bohloko hobane ne ke dula ke ipotsa the questions every time like you said kore go tloa fela re batla site re ha ntlo everything kore even if nna ke rata ha re le ka hara lenyalo re be re shebisana dintho not hore e be e ka re you are bullying someone ke le motho wa mme wa bona ke lakatsa hore re shebisane dintho le wena o fane ka opinion ya hao hore wena o bona dintho jwang e tle ska ka hoja ke a o hatella kapo jwang ke rata nyolo le flexible le man. So unfortunately ihlile in my marriage ha ho jwalo ho hang What's no tlo fila hore ka re wa mo bulua ka re wa control haiba anana le bothata ka ntwe then o no tlo fila o no na le right ya o fila jwalo ka re jwale ke molaola because ebile wa e fila ntwena ka ba irata ka bo madi wena he ke yone ebile wa o supporta ebile ka neto etsa hore di etsa hore so ka bo madi you cannot punish yourself as a thought ka mohopolo because ke monahano tsong wena hore e kare wa mo control e kare wa mo buluya kanti no ke mohopolo wa hao ha se yena lileng ka ntwe yena wa o supporta and then wena ska dumela hore mehopolo your thoughts e lwane le wena e o etse ka re motho ya gopo e o judge ska dumela mehopolo ya e o judge. Oh, ke a leboha ntate ke leboha haholo. O tla gatsela as long una le motho o supportang because netisbel hona le banna ba tswelletseng ka baka la basadi bona you are not the only person hona le banna ba ne ba ke ba le ntlo if mosadi eno ana sa ka e suggest nto eo ebile banna re sukudisa mpe dintho tse ngata but ebile hangata malapa a tswelletseng ke o tla thola hore mosadi wa teng o na le pono o bohlale malapa jwala a survive a tswella haholo a tswella and I think ku wena ntate modimo o thutse ka ntho ena hore modimo o fe bohlale then a qetile ba o fa a very supporting husband mosadi ya o monna ya o supportang so wena no tshwantse ka nnete o leboe modimo ka ntho eo haholo ka nnete. Oh, ntate ke a leboha ka ntate mo tswella ko re ga tswella haholo fela I don't wanna lie ga tswella ko re ga tswella man ga e bona tsela. Yeah, hape you sound so humble and it sounds like you have a supportive husband. Unza supportant to him. And you know, happy. Basadi ba tshwana le wena haiba really you are a humble person. Basadi ba humble le na le tsela ya ho nka matla ho rona. Le nna ke jwalo. When you are humble to me, unhlotha matla. That is ka ba tseding ba basadi ba humble ho yothi ba regisitse re because le re hlotha matla when a woman a le humble you ha o tsebe o molwantsha ha o tsebe ho ajwa le yena ha o tsebe o dula una le dintwa le yena so I think ke engwe dintho tse o sebeletsang eo ene o yentse hore monna hao a o trust haholo for the fact ya hore dintho tse ngata di controlwa ko wena mare there's a progress how o sia ya shebang beauty ya janthelete ka beauty le ka di but there's a progress now o yentse hore monna hao a o tshepele ntho that is why monna hao a o fa le dikhati a etsang because o mo bontshitse hore you are that woman wa di Proverbs chapter 31 verse 10 mosadi ya bohlale le ya yo Bible ke sare ke chapter 14 kapa ke mang e re mosadi ya bohlale o ha hantle ai so I think wela mon o yentse hore monna wa o trust so relax o swaka wena tsela pele fela modimo o thuse mane le nna ke a o hlompha. Ke le ntate haholo. Thank you khaitsedi yaka ha una khaitsedi ya ho mohlomong e ntseng e setse ha lona ke motela hae wa tina wa una sa re ba tsodi ba etse ye mohlomong
Re setse ka di Red Bull fela lefatsheng mona re setse ka di Bull brand. Thank you, my sweetheart. Thank you. Ladies, ke batla ho ya dinyatsing. Ke lo jwetsitse vandag. Re setse ka di Bull brand of the air. Justice. Boy, you know if hey, I could keep a little okay, thank you, thank you. Dumelang ka lapeng. Ke leboga moruti re ke se ba tshwarelletsa. Ke ratile Ausli the way a presenting ntho ya hae ka teng. Oh, dumela Dr. Mloyi ke kopa tshwarelo ke dumedise ka tlung. So sorry. Ke tsela moruti in November tlamile ke dumedise tlolo ka ho ya ka di tikatikano le ho la wa tsona. Ka Dr. Mloyi ya re ke dumedise. Ke kopa tshwarelo. Okay. Just to add quickly, Ausli Ubuile Ntungwe a very important the way she presented herself. Shem Ganiti Kim Sedia Khabane. I think Biblia Sutra Ibe Handle. Without literally answering this part of her question because Ubadilen to Zangata and a Gaukusis Hori Igare Bansabahola Lentate. It's one of the things and I think I can one of the things that broke my marriage was Horkileka neglect cantatene. Can you to Ausli I got so busy. Like more or less her situation. Uskolong with Antona Gaufela with Antona Gaufela to an extent she gave a very good example to say she even have to attend the driver elingontate. You know, angfuni nokuthi imbobo encane ivele to threaten Linyalo because the devil has come to kill, steal and destroy. So lesubanyana leo lelinyane lekabule hang lekaqhala ntwena entle ayibuileng. So I was saying riske ba motlogella without answering because she is going to get tired. Motho so in the business wa bala o di badile dingata. O tlo kena ka tlung wa phe ntata kena dikubong mhlomong ba busy assignment. That's when the marriage itself is neglected and that gap can break what they do have. Ha kere ho jwalo hona jwale. Nna se ke shebella pele because untsa re ba hola and one of the people ba commentile mo fatshe ba itse wila re if who aba overwhelmed because ho tlamela a khutla tlo chika ntate kere fully so without neglecting that space. One of the people ba commentileng monana wila re mhlomong ha thole mothusi. I'm just thinking because sometimes yamthatha umgakho umlahlele in a silver platter for another man because if she's going to engage with these men every time, they will take advantage. You're not going to understand the munna high. But every man will take an advantage of such a good woman. And I will say, ubaba mhlambe kufanele naye abuye nganeno ukuvale ezinye ikhala nano mengaphiwanga kodwa angakwazi ukufunda. Maybe if it's wrong that but I felt where she came into to ask help ka hono hore uba overwhelmed and then aka dila jwang le hono. Ke a leboga. What's one nantho entse hore ke entlhuthile matla. It's when are ho monate ha ho right in ne. Now I felt hore ke fitse hore there is no problem. I can't run in your life because we can lose your monate ho right this ba right na le monai ba happy. Ki mutho e ka rochilo jwalo ne. So ha ke utla motho ya nang le ya nang le problem e ka hore mohlomong ha ba utlwane because of ha o monate because o image in o ile ntlola ha tshwe jwala ho monate o etsalang ya ba enhlotha matla ntho e ne. And then but you are right how maybe overwhelmed ne into something mohlomong a thuswe ka yona ya bo overwhelmed maybe ke yona ntho ene re tsantse be re buile ka yona mara re tla mo thusa ke tla re tla etsa plan mohlomong tla kena be re bua ka yona because ntho e ke thutileng yona
hona le banna kore hona le banna ba sa kgoneng ba khutu ka tsela ya hore ha kgone le ho bua hona le banna ba jwalo ka bomadimabe and then ka bomadimabe but ke go para skara change topic re tla go khutela ho yona ke go pare kene dinyatsing ke kene dinyatsing ba salwane ke kene dinyatsing kene dinyatsing o ke la dinyatsing motswalle wa ka 2 minutes fela okay mogotsa o kile ba bua ntwe nngwe wa re lenyalo le ho monna. Now we must never forget hore lenyalo ke nna lenyalo ke mosadi di business di eng mosebetsi bana all of these peripheral things they happen because you and I came together. And you can't neglect me. Obompela wena wa sebetsa. I can't neglect you. Begire nna ke a rera. Because the root kutu e tshwereng lenyalo ke nna le wena. If you are in the marriage, if I work to keep you in the marriage, then I have a marriage. So tlamehile monna a sebetse mosadi, mosadi a sebetse monna. Even if we got America business because this strain our fellowship and union, we have to do that. That is why I get showing them about Mosadu Sebeta Cape Town, Mona Sebeta, KwaZulu Natal, Baleleki stage helete, but they have neglected each other. And most of the time, Papa. And the manyalo jalo muloi, Mokotswaka half a eteletse ana le di probleme tsa hore e motho eteletsa sa ikomita somewhere anyala kapa ba dinyatsi e full time nyatsi ha hona ntwe bohloko Dr. November ka motho a leng neglected ka ra lenyalo o ikutlo re mare mona ke mong ke ka ra lenyalo mare room e empty ke one. There's nobody else in here. Motho busy ka di project tsa hae, motho busy ka mosebetsi, ha tswa mosebetsi o palama bethe wa robala. We one ka ga lenyalo leo. You are alone and lonely. What's a motho a lonely? Even as na motho o betere because o na le lebana. Mara o kila bona ho ba ka ga lenyalo le setopo. Like you have no interaction. Ntwana ke na nta dia straight bethe ha e tswa bethe ya straight mosebetsing that's it wena o tla no bidi ka montlo jolo ka o kila bona 10 cent ha ile ka ra thini ya copy dice o pitika o di bone ka mo arantlo this person ke phomangena o busy ka programs tsa bophelo ba hae wena o kherile lenyalo only one ha ona ntwe bohloko like you. And that is what destroys Ntate November o skaba wa dumela ho nyala mosadi a sa o boneng o le bohlokwa ho feta ntweng le ngwe bophelong ba hae. Basadi ba bang ba bona tjhelete e le bohlokwa o mong o bona career e le bohlokwa bekenyana tsa ho feta o la bua ka basadi ba prioritizang bana ba bona ho feta banna ba bona. Nako nngwe o mo hopotsa ha bohloko hore ke tla tswa ka ga lenyalo lena o sale le bana ba hao o tlo bona ana lenyalo le teng. My advice would be kwalang di masepadi business reduce weight ngala mosebetsing if you have to but fight to keep the other partner in this marriage. E baleng tshwe ke bitsa Ntate November ke bitsa a lover's duty. Hona le ntho tse ding tse mosadi ya a tlameileng a itlame hore bophelong ba hao di etswa ke ena le mong. That's what we call a lover's duty. Aska dumela hore ho be le motho ye mong a ka kenang spacing seo. Spacing seo ke ena a le one. Loena obele a lover's duty because most people don't understand what lerato is a responsibility. Okay, rata motho sanke maikarabelo. That is why Jesus Christ abudzitseng Simon one rata 3 times and 3 times ke a mo fa maikarabelo. Lerato la mpempe
Let's not make Carabello, because after you love, you must give. For God so loved the world that he gave. Now the question is, okay, and a lot of women feel like they are the automatic recipients. They don't have a duty to give. And the question is, monna yo wa hao ke eng e o e etsang e unique e leng hore ke di fingerprint tsa hao fela mo. Forget about sex. Sex ke part ke responsibility ya lenyalo tswa go yona. But ke eng a lover's duty e o e etsang for motho wa hao e leng hore a ke ba e thola ho anybody else e bile ha o batle a e thole ho mohlom anybody else. Ke felletse. Thank you. Oh, how we qetile ntate no re le ba modimo because nete sebele hona le batho ba jwalo ba tla thola hore hona le dintho tse ba di prioritize maphelong a bona wa like o tshwana hona le basadi ba prioritize di career tsa bona lenyalo le tla ka morao ye mo prioritize bana ba hae lenyalo le tla ka morao ba bang ba prioritize di business ba bang ba prioritize di chelete di masters ke di PhD ha o kena ka tlong ke di buka yena wa bala mara ba tlile lenyalo nka di buka tso go di chesa tse bo clever ya ka mantso mang nne maleng teng le yena mohlomong o no le ka hore le yena ka raka ka sheba hore ke di feeding tsa ka di fokotsa because habe ke utla di business ba o hola ho tsona hape o ntsa bala ka nqena hape ke nana le yena mohlomong o tlo tshwanela le yena ka dule fatsa shebe dintho tse ding hore a ska iphumana ikimeditse haholo because of o thola kae nako ya monna ha shebile mabala le ma business le ho lo patala ba bereki le ho etsa ntho tse ngata kaofela. Where is the main member of that marriage? Okay, the extra partner in that marriage. Where is that person? Le how the busy unto sign the check with just ask her, where is my husband? Kamele o be stressed ha call logo ya how ya letsatsi is na msadi wa ka re yo. You must have stress. Hore mena ha so phone le motho wa ka man. Batho ba bang ba kila it is fine ke tla mona bosiu. Ha o fihla bosiu le teng o kgathetse o kena ka dikobong wa popomala wa phinya lo phina. Motho ha o enjoy anyway because dikobo tletse boshudu. O seng hape wa hlapa wa tsamaya o ile. And most women ba feel like they are entitled or mistreated banna in that way. Banna ba ijolla o ka nna ya mojolo jwa nyatsi. What's nna mara ke batla re offering the topic nna nkile ka bua ntho mo mogotsi wa ka ke be ke re ha hona ntho e buima jwale ka rona batho ba batsho e re etsalang ya hore we always take time to know hore ke di feeding ntho tse matterang kapa tse leng priority bophelong ba rona nkile ka bua ntho ka ra hona ntho e bohloko jwale ka jwale ka ho se tsebo hore ke fintho e leng priority. That is why hona le basadi bao bana ke priority today and ba bang ba bona ebile bana ba mosile ba kena ba se ba le di college kapa ba bang ba tsile ba nyetswe mare ne le di priority o choose the priority ya sa tlo phela le yona forever because of ho sokola ho tseba hore hantle le ke in priority because ke feel hore bophelo ba lenyalo ke ba feni man hona le everything mara batho ba tsebora hantle ke finto e modulang hantle. That is why today really single really miserable because ba bang bona ba kwa ba ke bone e mongare no batho ba tlo ba le di PhD ba bang bana le tsona but today o dutse ka PhD ya hae but too lonely very miserable. Batho ba ona le mosadi e mong a kile ngaka mona a le duku le duku ne ngo onto wa punto lindokuhle hi saluk request stand some how are you Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngicala nje umphichance kancane nje zokuvulela ngikuphichana hona le this lady akile ngatla ho nna mo and I'm sure te mona kapa bani ke tso rata mfulo wa ho this lady kile akauna a tlo njetsa a re ntate moloi I mean ntate November are every day kena jwala tla ndo are kinwa
Eish, batho bana ke bana ba mfounela jwang. A re ke nwa di glass. I mean ke nwa di wine mantsibu. A re ke na le tšhelete. Ke na le di business tsa di mine. Ke na le di truck. Ke na le di koloi. A re mare mpotse king e nwesang jwala every day. A re ke kgone ho handle stress sa ho ba lonely. I wish le ka ba le teng. That lady, she was crying. Ar ha ke kgone ho handle stress sa bo lonely. Ar I drink every night. Because I've got cars. I've got cars, I've got houses, I've got everything. Mara ke kgone ho handle stress sa bo lonely. Because most of us, we normally take time to know handle the priority bophelong bao ke eng e fulfillang your life e etsa gore life e be complete. Ke yona ntho e re shapang. And that is why today but bana hana gore ke di qualification ha qeta go ba le tsona ha qeta go dula ka tsona mo ha di kole ha di tsebe kwala that thing. That is why batho bana hana gore nna tlo ke ithekele ntlo ha qeta go reka ntlo se le ke o mohopola o siwana na tlile Bloemfontein a tla Welkom mo. And that is another matter. No, let me buy a house for me, and then I'm going to enjoy my. Bana linklo smarty dinke kidi double story, honali everything. Marba lonely and miserable because most of the time, hareti be ordin tote metarang telling the priority rule or Nike dif Nike tutulento. Kibata ta dinyati lindu kushe. Yes, my sweetheart. Lindu kuhle. November. Yes, my darling. Ninjani? Ngiyaphila sando someone no grant. Siyaphila. Ngithi bengisendabeni kaSisi ubuza ukuthi ngesimo sokuthi indoda yakhe i-assista kufana nokuthi assista financially but akamsizi. So mina into personal engayisho ukuthi naye ubhuti akafunde because isikhathi samanje akusafani nakudala noma ungazi ukumanage ibusiness there are schools whereby ungakhona ukuya esikolweni ufunde ube right because mose unike umfazi umthwalo too much ugcine sekungasabi mnandi endlini understand because namanje ungathatha umuntu wesifazane thina sizalwe vele umzimba yethu uthambile mara uma ungathatha umuntu wesifazane umise ejimini ayokhupha insimbi January to December ugcine sekaqina ele makaqina uzizwa amandla manje so ukuthi ahlale akufeminine side yakhe akamsize ungazoba nokuthi uzogcinela isekama Tiger brand lawe enikhuluma ngawo ama what brand ukuthi ba assistant isina yabe right yabona manje inkinga yile we can't advise the husband because the husband ayikho apha that is the problem so umuntu efanele simsize ngulo ozileyo uyabona because manje ukuthi sithi if sifanele sithi mari your husband fanele akusize ntontoni akuzisiza ngalutho and number 2 if the husband akakwazi kumsiza kuzokwenzakala ntoni angithi into ekhona yena usisi uyozela ufuna usizo so uma kathola maybe angaba nento yokusuggesta ukuthi esithandwa sami ngaba njani uye uyofundela mhlawumbe ibusiness managing you understand in a polite manner phela angeke azasho ukuthi uthwele kanzima and stuff ungaba njani uyofundela u1 no 2 at least sokhona ukusizana oh where else bachashe umuntu ozoba sister because ama assistants ade empilweni ukuthi azosiza vele because ngeke uzuthwale yonke into uyi1 okay let's hope ukuthi uzwile ke sando sami because ngimbonile ngathi ukhona la so wena ubusithi maybe usuggest ukuthi akhulume nendoda yakhe ne because sometimes the communication matters so ukuthi usindwa nje kanti not ukuthi indoda ayifuni ukumsiza but because akakhuluma umuntu makangakhulumi naye mhlawumbe azume ukuthi yonke into ihamba kahle kanti wena so uthwele idombolo awusekho right okay no thank you so much Lindy kuhle thank you so much sithandwa sami I think ukuvile ne ngimbonile ukhona la sharp my baby twin guys ke kopa ubuya ka dinyatsi ke jwale ke batla ubuya ka dinyatsi because ke mang ke twin mom twin mama
ke batla o kena tabeng ya dinyatsi a ke a feta ke na o thutse guys o kana ke nne mokwetseng ka mic kapa ke nne bula mic ya ho ke bona o bona today nna ha le sa nkutlwa bo love language team mom Okay, Booty. yes Thando Sam, I'm listening. Okay. No, I'm Lena. Oh, sharp Thando Sam, sharp. Thank you, Matali. Now, here's the thing. That is today. Neki bua ka hore lokisang di mindset tsa lona ka hore le nahana hore the love language ke tsona tse bontshang hore motho a o rata di qala neyo nike ni ilungise bantase kan ilungise nento ukuthi I love language sizona determined ukuthi uthanda ka o rata ha bana le ndukuhla tata o bua ka Xhosa bo honna jwale le na se tshintshile se bua Xhosa yo le ndukuhla tlo ntshintsha hle jwale ke tla ntshenya hore guys the love language ke kopa le nkutla lokisang dikelelo tsa lona batho ba batsho ka ntwe na ona hana hore the gift and then the good morning, the good afternoon, bo how was your day? Kili Tuesday. I mean, kibule lulagara. Those things hadi bule lor huna lile rato mo. Next, and I bale sankutwa. Akina tabaur lieta jwang le kanala la mama finitali paraffin li blue death li pulai le halipirin because we are frustrating ourselves. We are angry. We are bitter. Re angry because we feel our kudlalwe ngathi rena hana ro ba petso ka rona kanti ke rona ba iketseditseng re etsa di assumption because una hana ro motho o romeletse good morning o rata ka tsele makatsang ha it's a good night una hana o rata wa bala mohlang le kela lokisang dintho tsa lona tsa di love language ni za ba right bantwana ba le tla ba right right don't like about re fiteng because ke le rutile today it's up to you wa inga advice ka kapa winki salonke skala define nama le rato ka di WhatsApp le ka di good morning le ka di ha di sebetse ntho tseng and nna ke bua from the men prestige sele ka go thuse how you go from lehlakore la banna ka English ke from the men of prestige king sleke akukele hle sleke one thing to say hey how you go from lehlakore la banna e bizwa ntwe bazalwana prestige you're not perspective you're not now uswaka ke bua from the man of your mountain prestige you so ke bua from experience gale ke di tseba dintho tse ding gale ke di etsa le nna ke di entse lona ba ratang bo di good morning be le nahana hore le ratua ha o romeletse good morning le ba ratang ba romelwang tšhelete o qetile bonana hore ha motho o rometse tšhelete o rata kanti tse ding tsa dintho re di sebedisa to buy attention o reka nako yao ene ke kopa o kwala ka yena because ke a feta guys hona le agree le hana le ummamela ha ke re ho lona sometimes lona le bakana and if o sa tsebo kopanya batho ba bararo o ba yetse motho ai one hey mamele ntwana ba if you don't know how to take these three people o ba yetse motho ai one you can find yourself o etse trepeng ya hore ke finance motho yona marbe sa finance yena be ke se interested to batho bana marbe ke interested to ye hantle when go fa tšhelete ke fe wena ke fa motho yona wa boraro mpotse ke bo mang batho bao number 1 it's you wena number 2 likhekhe lakho kuku ya hao it's an independent person mntanam ikuku umuntu ozimele qe that is why rona banna re khona go fola in love le kuku ya mare seng wena ha o mpona go etsetsa dintho a ke finance wena ke finance kuku a ke tsone nkutlwile hona le
bana ba finance kuku not wena that is why I keke awunyala angeke dikala ni dive bantwana bam I keke awunyala because ha batlo wena marubata the same way lo gona ngolo when monna ana le chelete and then lona banna ba gona ke batho ba ithu e ba chelete e be ba yena e ba chelete e ba yena okay likelelo ha re lingqondo e ba kelelo e ba finance e ba chelete le lona self nina le gona ho fall in love le chelete motho marubo sa batleng obufa ha na jambe timba monna le excited tana na ro mufa kuku ya ha o mufi kuku o fa chelete kuku interested I mean isn't kuku man we interested chelete nya hae that is why le gona go ratana le banna o bosa morati marubo rata ntena gore o yetsetsa everyday marutlo mo fa kuku actually how fiena kuku how finta tena kuku because yena o matle mara hantle o fa chelete ya kuku because wa tseba how tata mo fa kuku tlo fa chelete so it means you're not in love with the man we are in love with the money so kama ntswa o fa kuku o fa chelete kuku so tla bantsa landa tona o tsebe ba hema le ha bohloko bana le chelete tse ngata ba phefumula ba ka ntsebe ka ba tswele ke di asthma antsa gutla mona ke tla o serma ka utlwa intse gutla mona ke ingenene intse mathamo la batse be wa utlwa jalo baby yes I'm the only pastor the whole country of South Africa in the Republic of National ya tshwanetseng go bua di nnete e dutse mona how re amara ska ngonga khohlele ka khotsi ka ba say something gale go bitsa ke re bua ke a bua jwale ke kene moyeng right no I was just listening to the topic again you can't just come in and talk oh okay yes so what if when monna it doesn't give you money you be attention then when you have time agana next when you've got your own things yeah John come visit you okay you visit him you don't criticize wherever he lives we understand the land I am the one ozana my ideas let's go out okay maybe I keep again to going out and buy ijo apatalele yo dinner okanye breakfast uyabona ke allowance akunika yona as a girlfriend allowance you can't even buy the cheapest hair that I wear is 3,000 the cheapest that's the cheapest can't even not say which I can afford maybe but music are cool before so manje sekabhekile ukuthi wena uza ngayiphi mentality uyabona manje when you are that woman I'm making just an example I'm not talking about you if you are that woman ngingathandana nawe ngingakufuni nix ndinganandaba nawe ndiza kuwe ngenxa yemali yakho because unemali and number 2 you are not a burden kum instead wena you make my life easy ndithandana nawe easy I don't spend because ukuthandana uratana we expensive so if you thola motho a etsa gore ke ratane le yena ke cruiser freely so I'm going to fall in love with I'm not actually love but actually I'm interested to this thing about we it's a life yaka be easy I don't spend anything so nalapho if you are having your own thing it is not easy to know when the person ekuthanda okanye engakuthandi because iyafana itswana exactly nale ngquba ithethe ukuthi thina nina abafazi niyakwazi ufalla in love nemali yendoda maru ungathandi umnikazi wemali liyakghona ratana le tšhelete maru busa ratana le monga tšhelete the same way le rena re le bontate banna ba bangata ba kgona go ratana le wena le tšhelete ya hao le good life yo mphang yona as a partner yao mara be ke sa ratane le wena ke ratana le good life yo mphang yona I hear you. It's kind of confusing. The only
commitment, it's when you sit in the charter. That is the real commitment. But let's see, your love language. I see on Yanin, I see meeting next. You want to learn go tetanga. I'm telling you guys, Basadi, they know how to be loved. That is why Nalma Bentel. That is why Nalma Bentel. Banabani, they are not interested to bon Khunubana. By Tatela Chelete Sabon Khunubana. About Tandani Nabamakul. Kiboni young from the house should give Sebele too much. I love more. No sex, no man. Bentele hana mufa kwai. So nkunu arlina kitu fa. So one thing about Mamelanina, Zenziland this November. Now that is why we've got omnium fast. Bas Musadia Mule Muna Batobara here. Number one, it's you, and then your punana, your mind in your mind in it's you, your punana, and your mind. Nati tinamatota, it's me as a man, and the money and the mind. That is why kukamatota. Utauta musadia dato domor maruna lichelt. Yon dato mborake. And God knows no God on alutata. Kono luko kalinta tun. Maruna lichelt untirela everything. Ungets everything. And that is why most of us end up about fall in love lichelt, but not with the man. About chanting not. Now is the same thing. Now, here is the advantage to us tinamatota. Ele shapan luna basadi tawor le nahane or le aratua cure you don't know hori na there's a possibility or I'm in love lukukia how not loe kamulomu au padlang hona basadi basin good kamulomu reasoning capacity abona basile bana then how etil marumunat umnandi lumtu umnat now reafain then ke khona ujola le kukuya how Beki sponsor a kuku ya hao. Rea teki, rea Dubai, rea Debene kuku ya hao. Akilwe nahe, andi now. When ubona muna ubuke. This, buy this, we are sebenza, but we are affordable, but you don't see any reason. It's okay. Let me buy this. You understand? Let me buy the like example, change the couch, the 60,000 investment. We will take a couch, 5,000. 5 years down the line, also will replace a little couch. It's like you are the one who always owes an ideas. Yeah? Let's change the roof. Let's do this. Always who yeah, is going out. So that's the life that he lives. Dr. Guy, let me not frame to the topic because I want to attend the but it's a point let me teta masautheta ngayo unmamele sana sam you allow me le now hurricane dinyatsi obana mo basadi ba bangata ba mathetsi dinyatsi abafazi abaningi ki dinyatsi no Mameleng bana baka mameleng here di kanu vali maiki ya kustano sam kopa kwala maiki ya mfela mameleng bana baka here's the thing friend yak ne ke kwetsi maiki ya kustano sam ka di vala nje kancinci di kanu za kuvulela khona ngoku friend yak mama eke motsebang o unamjetsa renovi na akira to jola ne because go jola go expensive basadi ba batla ba bolela hore hana tšhelete ya lunch neng aine ya gage ishwile and until nkile ka utla banne ba bangata beteta ba lonta matota manage be no bona ba se batla go jola mara ba reka bo magosha ne ba reka bo magosha so one of my friend a ratana a reka le gosha le na le monate nati one jo tsa renovi just le goshalane le monate
a re le kgosalane le monate nate. And I keep friend, there's another friend of mine in a detective, the guy le yena a rata go reka bo magosha. Guys, I get different. Sometimes I see about close friend, mara ke different because motho mo le different tsa ke motho bua le every time. So this guy was detective le he did the same thing. Now this one friend of mine, Emunyo, una rata bua Setswana. Are waiting na. Novi, I batla go ratana man mara ke itekela kuku. Le khoshane le mofa kuku ena e monate e yentseng gore the guy alo hirela le khosha room. Alo le hirela room. Le the guy wa detective le ana wila because le khosha le rekisa bosiu mangla le chaisa yo le a high. So detective le friend ena ya ka ke ba hirela le khosha a room. Use your common sense. Let us be honest. Hundred these two guys ha ba hira the room for boma khosha ba ne ba etsa eng. Use your common sense. Ba etsa. They were not interested in Hoshi. But they were interested in Kukun Samahosh. Now, Babatla a place. Mo Batla Honang Hobatola anytime Hababatla the Kuku. Come on, Jama, who he reads the Kuku. Not for Bonama Hosh. Handlently. Yeah? Native of one. Handlently. They buy really a place accessible you batla easy. Now today renale dinyatsi tsa fela hore yana waratua guys. A man can maintain kuku, can invest to kuku nya how ising when. That is why Baba Mbaluna utlo banyatsi forever of the Bokoto, of the legend yanyatsi enkulu yankhunu eluphala ensenye tsufala maru unyatsi uyoluphala. Because what is painful about this nyatsi style ke when uthabetse bonyatsi ba hore wena une 10 years na lo mntu, you don't even see yourself for how not allow jala le mutena your stomach out was a flat stomach. When you allow jala lena you had a flat stomach. No, since ujala lena only 10 years you don't even see how sabona hore kuku ya hao we kote khale we born lola lentina watsiwa lola lentina ha ujene bunyatsi ulejela ujene bunyatsi ulejela today unyatsi haisa khona ubona le kuku ya yona nyatsi ena modula studio hai ka ke le tlwele le kwatile ha gore ke le tlwele hai ha ke le tlwele bana lesile ni nkumbele le kwatile ba khashwa re tlwele. I give body shaming next. Nah. I give body shaming next. I give body shame.
a itlishe o ka batho ba mametse molaetsa ba re go deeper, because you know, and here's the thing, now na le dinyatsi tse nkareng well done nyatsi, bona le dinyatsi tse nkareng nyatsi well done nyatsi, mpotseng ke dife dinyatsi tseo well done nyatsi, ke le jwetse ke dife dinyatsi tseo o ka motho yana a re nnete moruti 10 years being nyatsi ke wa bona ke yana motho a support wa bona ntho tse ke di buang ke di nnete 10 years a rwa support 10 years being nyatsi, and mo botse ngore ha na kena nyatsing o kenya le jwang le mo botse o ntsa le jwalo na o ntsa le beauty o ntsa na le ba bang o ntso ya o expire o ntso tswa marketeng kancane uguga unto hla uguga unto uyihlayisa ukuguga utsufana unto uyihlayisa kancane uyavela uguga uguga unto uvela kancane ngwanaka now yeah the thing now nyatsi abakinyatsi hona le nyatsi tse kereng well done nyatsi, well done nyatsi, well done mbotse ke di fidi nyatsi tseo di buzeng se sipiba tsona ke nyatsi ring when monna a elevate le lapa la hae le bophelo ba hae le mosadi wa hae a ba elevate le ba hao bophelo. When hona le progress le lapeng la lenyalo la hae ha hae le wena e tliso bontse na le progress ngama but ona le dinyatsi tse leng dinyatsi tsa di hand to mouth wena o tshela nyatsi ya petrol e tshelwang petrol wena o nyatsi e rekelwang grocery wena o nyatsi ya hand to mouth ntho tsa le di etlang lona nyatsi ya hand to mouth nyatsi ya hand to mouth kwa hantatyo honzo chenchwa di built in o chenchwa ntlo o chenchile ntlo ona dula kai o movile ena le mosadi ba rekile ntlo kwana nyatsi ke ena o dula apartment nyatsi e dula apartment nyatsi ya travel and tourism nyatsi ya hand to mouth let's wali nyatsi tsa di hand to mouth ha o fela kore ha e karo o na le ntho e batlang ha o karo o na le ntho e batlang o kinya stetsa o te e karo wa complaina ha o kala gore you don't have time for me and a wa kinya stetsa titi au fa ke titi au kinya stetsa au fe tšhelete au fe I respect dinyatsi tsena tse reng when monna ntateane a elevator ba phame ba elevator bophelo ba hae le mosadi wa at least le wena as a nyatsi a bantsa elevator bophelo ba hao ai tse jole ke di hlompha dinyatsi tse jole ke di hlompha because you ha unyatsi ya hand to mouth ya di petrol le di airtime le di data wena ke ba hlompha ba jwang ba dinyatsi tse tsa di petrol tsa di hand to mouth Sabo o shota buka go tlatsa fotseka ai suka ba patala di wifi o nyatsi patala wifi wena o nyatsi patala wifi ntatsale di etsang ai ne mpotla bantwana bam nindi phoqa limpoqa ka sehloho dona nthe ratang nyatsi tsa tsofala ntate nyatsi tsa tsofala o kene bonyatsing o le motle o rwala topo no o so rwala dieta tsane tse green cross direte tsa o se di tinyaka makaqailana up mo makaqailana asale matenya mo o kila bona ha o ya o tsofala o bona makaqailana
ha o rwala topo maqaqailana dula ka hodima topo lona o bona le qaqala mo o soloka itse minotena mautwana sa itse a sa tletsa itse ha e salo le nyatsi o kene bonyatsi o rwala ditopo today o so rwala dieta tsa Red Cross nyatsi mara ha o sheba there is nothing you can supang bohloko ba dinyatsi now ke o tsama he ditaba tse ratwang ke dinyatsi le tsona di batla utlwa something every time di batla utlwa something di batla o motho fite mo jwetsa re re a lwana le mosadiana ha re sa utlwana I'm about to divorce I'm about to divorce ba bang ke tsena dinyatsi I want to marry you ke tlo etsa second wife Lona dinyatsi ba tla utlwa re a lwana. We are fighting with my partner. We are about to divorce. I can't take it anymore. It's just that now I'm afraid I'm worried with my kids. But I talk to my wife when the time is right. And take na hanyane hore ke batla o etsa a second wife ke tlo nyala agree tswa tit state agree ngwana halla why le fokotse jwa why le fokotse le tseki bua ka dinyatsi se la fokotse hai ane kwa vindanza njalo ale tse o nketsa jwa agree tswa state sane mo sa agree tswa state agree tswa Steta san sa hore ha ngwana alla a re mo fatite o la le dinyatsi haire e ka re ha ona nako yaka e ka ra o khathalla e ka re you don't have time for me monna ba re you know it's just that ke batla go kokobetsa mosadi ane a ska complain haholo so that is why ke batla go fihla edinyana ka tloa it is because ke batla go bua le ena hore I understand wa bona ke batla go hlaisa so ke batla go besha hai nna ke shapu ka lona nna ke shapu ka lona nna ke shapu and ba bang ba lona le bohlale hore ene le batle hore ke kopa le dipili le lo isheba kopa le dipili ke ve tshwana le wena tse ke ke bua ka dinyatsi ke kopa le dipili tsa boetsa introspection yan spilling go news joke o motle nyatsi ena entle nyatsi ena ke rata mo skela tsamaya Skela tama, ki rata mo. Skela tama. Ki rata mo. Ki rata mo na she. Skela tama ya. Ya, ki. Ki rata mo. Ki rata mo. Ki rata mo na. Kinyatsi skatama hlamini kinyatsi ikwaletse ka kg ikwaletse ka kg ke yena nyatsi ikwaletse ka kg ikwaletse ontsote say whatever that you need, I will do it. Baby, kishota chele tehle baby kina
baby hle, you know, I'm so frustrated, I'm lonely. Ah, baby, sorry. And what's me? Nyati tete swanso. Tete fepelwang ka mo espenjola phakate hokwe. Tela te fupuang ka ra hoko. Tonto ti tsara baby tsara. Loyalty ya tsona. Loyalty ya di nyati tse. Lona. Tse. Hunto ti tsara. Di be di kwalwa. Loyalty ya di nyati tse. He can't get off nowhere to be found. Hadiba clinics, di loyal. Ke re la o ka tla mothareng baby, nna ke batla ho nyala. Motho a bahlare, baby ke batla ho nyala. Ho bohla motho mothare, baby ke batla ho nyala. Nyatsi ba le la ka hoko, ya ba le fe ikwalle nyatsi. Loyalty. Di loyal. Tse, di nyatsi tse ba tenya. Di kwalo ska cage mfanaka sivalele ha di happy untsa bolela ba khotsi ba ha wa tsba so ha ka bona monna wa ka bona mosadi wa ntato yo kuri ntato motho ka tlhela ke potsa mara ona bona mo this lady hali ha ka bona mosadi wa wena so compare nyatsi yana se le competition o swara it's a competition yo ya ungumbono uthanda yo nxalo bona umfazi walo tata yo ibile since akopanile nantato ibile uyitumetse yazi at least yam complete yazi ene kana ko monna everything hayetsetse wena everything hayetsetse wena kitse le bakae le bararo kwena ke kuku ke kelelo a re kwaleng ke bona le kwatile ha di loyal dinyatsi ha di loyal ntse di founela fela baby what are you doing ka di Valentine monna wa nahana hore mosadi wa ka o itse re tlo tsamaya re tlo ya somewhere mosadi wa ka wa nhloka ka Valentine ke man mo ho tlang Mr. Deliver ka Valentine a tlo kwa let's go go ho tla Mr. Deliver ho tla ho ngotse pampiri ho ngotse to whom with me concern ho tla cut iditsikara maloma maholo ho ngotse cut ring to whom with me concern it ring to whom with me concern ho tla the rose tse kgolo fela o fika uthi tshwara ka mo o kwaletse ka banshe kana ya malomo ai ntate modimo re thuse unza vasi nyati unza vasi ulo tshela malomo unza wa sheba ejonga amablomo akhe asheba di divasi tsa anza di tshela kana kwatsena ntatene le mosadi wa hae nshebeng bana baka skela kwata manshebe ntatene le mosadi wa hae ba busy ba etsa ditho tse serious ha bohloko yena o dutse ka malomo le divasi na a ke le batle na ke le batle
ha ona mo yang teng Dlamini re tlo dula mona ke a kwala ka 9 ke rata mona be ke le tloella ke rata mona o kene le smooth bonyatsing o se motho wa makeup o se motho o beya makeup o rich skela tsamaya ne skela tsamaya Skela tsamaya re a kwala ka 9 re a kwala ka 9 skela tsamaya motho kene a le motle a re nna unsere this is my skin o kene a re this is my skin kamra dilemo makeup kamra dilemo ha sa itlotsa makeup jwale o sa itlotsa seretse because jwale o phelile sana o fedile ke le hlohonolo e se ka re ke bale e ka re ke le kulwanyana lela la basadi bana ba makulwane e sele ha o ra sheba molala Okay, no! Can touch it. Mutasare, no, give a mutato on Rata. Hantatani, as a hookets a high, Datana right, Nagi Filor Segilumu, Hukala, Mutasalici, Sarah Zagrata Kvata, the Fununtan Tanda, Yogu. Hey! Yasha! Skela tsamaya! Hai! Ke go kwala life ya ka tsatsi. Ke go kwala life ya ka. Go kwala life ya ka bana ba go gae. Okwala life sasa ka di lipstick tse mamarela menong sa tsofetse mbokoto nthe tshuzitse ngotsofalla bonyatsing sasa ka di lipstick tse re ga re nsune le wena o tlo sala bona le yona kopa okwala Kafela hakalo 10 minutes left. I am a regulation. Yandi pili no lule isheba or untolinya tia ne baban. And otobana banda basiko, ay banda basiko wauka. How ka ta wache ne usoliche uno batanya tie bituru fitawe.
Wanna ba khop. How so little? Jala how so nyati e marketing. How so le ma nyati e marketing yo so little. Luera sa usia jwa. Usoni nyati ya indoor sport center. Usoni nyati ya indoor. Usoni nyati ya indoor. Usausia jwa. Usalo wa kanyati emtenye le marketing. Ulo ba kanyati e betiri ufita wena because wena ukhetilo ba nyati ya khale legend of the nyati Mbokodo the captain of the oversee of the nyati ukauso leche usausia ya bana na kwa bapala bana usausia ulo batla nyati e market because when you are out of the market ha ba le rekilishano ba ba le qetetse ni le ngotsa ma le di ex le di boyfriend tsa lona le qetetse ni akruna tsama le wena all over ndato married man una tsama le wena all over abanye beni ni qibele ni no hamba nabo le qetetse ni ngotsa ma le bona o qetetse ni ngotsa ma ile o sana le di meeting tsa di etsang without you. O sana di ntshotsa attendang without you. Liqetetse nini because you are out of the market. Mbokodo ya khale, legend 50 of the Messiah of the Hollywood. Hollywood of the nyati. Basabalisia. No, abasa tsamalelo. Basabalisia. Sa tsamali nyati e betirinya e marketing. Wena kiena mekaba isebina bo ntweleng ke tsamaya ke ya le fatsi asa tsamayelwe etile agore kinke mo mameti batho modimo go tletse life ai di request tse ngata tse agore ke zame like zongola zongela akore ke mozame makaveli marwana o kenelang hape ku ke unke lwena makaveli wa ka e ke moratang ke ai Dr. Ompola ile tsatsile yo ai Ompola ile Urigente makavi ma. Wa tsaba ne ke na le auso mo ene ke motloetse haholo ele nyatsi ya top notch. Itse ha dile mo tsetsa rona tsa boqheku ntse di atomela. Ntate ana mosia. Baya basia. Yo, tatana betseya ka tsohle tsa hae di tšhelete ntho nngwe le nngwe bodisana. Mokgotsi a se ke mo founela ke mmatla. Mokgotsi o re ke admitted. Ke go etsala jwang? I can't speak over the phone. Ka matha ka nka koloi ka ya hospital. Motho ke a le deep ka ga di trip. Ntateani wile gone ene jwale re tsofetse jwale le nna ke sa mo sheba how no matter makavi how no matter afa tshware ale ka tlasa ntho se ale ka tlasa ai ke ntse khotsane tse senang moriri mane stolo ba tsoka stolo ai ke ntse khotsane tse senang moriri mona stolo amathaka stolo ntatana tsamaya yo nna ka ba nkwatela nna ke tla ba thusa basadi bana gore nna ba nkwatela ka ba jwang ke tla ba bona nna ke na taba le bona ke tlile o tla ba thusa o tla makaveli bile wena o na le bopaki ba ntho ye Dr. Mokgotsi Ate Muruti. Okay, hasele wa bona go ha isesetse e le nngwe tse ding di rekisitswe. Trakeng kwa go rekiswa go isesetse e le nngwe e rekisitswe. Ba ifasa sfateng.
ha se a ba ikenye ka mona ka kotsotso ba e fasa sefateng o re la o so fasolotswe ha o ntlo go fasolotswe gobane ha isale o itshwarella he bontate ba bapala ka bomme bana be sutla itswe nto ya go re gapedisa ke kgetho swaka rapella dinyatsi di tswe mahlokong ha ke so e bone ntse ke kgetho reason lebaka ntate November yes reason ntate hai ke le dumedisa ka ntlong ka mo ya o swaka maka batho ba ntate ba batho ba ratile ke ga tseba maga go hanga batho ba rate o go ga ba rate maka ke re bila tswa go ntate ba short ga tla ba gentse jwa ke tla le trainer le be dinyatsi tse jwang ke tla le train ke tla le train a gore ke nke no musa ka Jehova no musa bua le nna no musa I'm listening ya ke ka no musa user ka di ma reason user le ntsinyetsa nako kubai happiness hello papa dumelang alo my sweetheart baba na nna ke ba tithoetsa wa re hlaza none wa bona wa re jumpisela no wa reletsa straight se re tlo tshaba ya o tsamaya phela a se ke tshaba nna ya ka ke a shia vele se kgathetse banyatse eso e kenya ka matlasa box pap ka resigna mo ke a tswa ka lebaka la hao ka resigna se ke tswile today ebile ke lo blocka motho ha ke tswa mo ke lo blocka motho block and delete decide ngata ke di bone ha ntse ke dule ka matlasa box ke re ke complain ba yo ba nsendele 200 nyana ke thabe ba re reke lunch ke thabe hore ka complaina he a sa mfounela he wena o no WhatsApp ka dinako tsa hao baby ye manyane ke busy mara ne ke re ko founele ko sendele 200 nyana ya lunch mo o je hamnat se ke thutse se ke kwala mlomo se ke gaula bjang ka re ke ntšanyana bathong no ke lo blocka ke delete bye bye no happiness awe sefe but wa bona ntse ke bua happiness ke ka ikwala bja nong but wa bona ntse ke bua ka ona ke netse re ba